Igama lami ngu-Ayanda Ngwakashezi, I'm an ex-convict, ngiboshwe iMeta, i-prison number yami ethi 214139782. Leyo kuyiyona ekwaziwa njenge-ID number yakhe ejele, akuyibona abakuthola ngayo. Ngisho athiwa igama nanesibongo angalisho ukuthi utholakala ngayo i-prison number ejele, like i-ID nje kanje. Imeda yami le ngayenza kuyiyona eyangibopha, ngayenza ngo-2013 eMlazi, la engangihlala khona vele engikhulelwe khona, engingasho ngithi inkaba yami igqitshelwe khona eMlazi. La engikhulele khona nje vele ngisho umthinsi uyimile la-ke la eThekwini, yabo lento leyo. Futhi ngingasho ukuthi imeda yami ukwenzeka kwayo kunesigameko vele engangisenzile phambilini before kwenzeka imeda, yabo. La khona engabona khona umuntu engambulala engenza khona imeda. Ngasho ngithi ngatshontsha imali wangisabhema ihunga, yabo lento leyo, ngisa-under drug influence. Ngatshontsha imali khona kuyisebusuku yamama wakhona, yabo lento leyo. Uma ngitshontsha le mali le ngihambe ngiyibheme ngifike ngihlale ekhaya, ngiyihlalele nje ekhaya ngisasanda kuyitshontsha leyo mali leyo. Ngiyihlale kushuthi kunomfana omncane-ke lapho-ke, umfana omncane okuyena owakwazi ukusho ukuthi makushiwo kunemali elahlekile, washo ukuthi hhayi ubone mina khona lana. Bafike ekhaya, uma befika ekhaya laphayana bangifice, ngifike ngiyiphike mina leyo mali leyo, ngithi angiyazi leyo mali leyo, ngoba uma kuthiwa ngiyitshontshe leyo mali beningeke ningifice la ekhaya, kodwa vele lapho ngangiyazi. Shuthi kwenzekwa lapho bahambe bathi bazofana namaphoyisa, ngithi mina ayikho inkinga ngingawafaka amaphoyisa. Kuhambeke lapho isikhathi mhlawumbe almost kuphele 2 weeks, yabo, kungenzeki lutho. Shuthi ukuthi ngolunye usuku ngoba vele ngumuntu obheme ihunga, yabo, like ngathini ngakuLwesihlanu angade ngikhuluma noma wengane yami, wengane yami lapho ingane yami ngathini like ayisana 9 months izelwe ifikile emhlabeni, yabo, i-first born yami. Ngade ngikhuluma noma wengane yami engincenga ngoba nawe sengibambe kakhulu ukuthi ngibheme ihunga, engincenga ehlale e-Adams lapha lesi sikhathi engasahlali la ngasekhaya. Ngingazi noma mhlawumbe akuyizona izathu lezi azenza ukuthi aqhele ngoba esebonile ukuthi sengenze ezinye izinto engekho right. Shuthi khona-ke lapho-ke ngikhulume noma wengane engikhalela, ngangimuphelezela lapha e-Adams ukuthi angeke le hunga le angibuke nje ingane yami ukuthi izokhula nginjani, angibuke obani, angibuke noba abanye asebashona, abanye basaphila, nabesasiphila nabo nje aba-right kodwa abangasekho right. So sebeshoshobela koSiphingo kuphi baphathisa abantu, yabo, like engazuthi umuntu like ufake iteki elimnyama ebegqoke obhaqa, yabo lento leyo, like into enjengaleyo, yabo lento leyo. Shuthi ngathi khona lapho-ke yangikhalela uma wengane yami ngithi intele nami, yabo, kube buhlungu, yabo lento leyo. Kodwa ngalolo suku lolo nje kwakuLwesihlanu ngimuphelezele e-Adams, ngayibhema ihunga ngalolo suku lolo, ngokwami ngiyitshena ukuthi hhayi ngiyayivalelisa, yabo lento leyo. Ngagcina ukuyibhema lo suku, ngoMgqibelo ngangayibhema, day 1 lo ngayibhema ebusuku, kona ngalala kodwa akukhona lokho, yabo, ukuthi phela hey angiyenzanga lento le, angibhemanga, yabo lento le namhlanje. Kuse ngakusasa, yabo lento le, yisonto, yabo. Hhayi ngakusasa-ke isonto kwakusekukubi kakhulu, like engathi like kuyashisa kuyabanda, yabo lento leyo, kuyashisa kuyabanda kodwa like ngathini usuku alukho nje right kumina, yabo. Ngihlele ekhaya futhi lapha ngiyindawo leyo, ngihlele endlini yami nje, ngiyivayele endlini yami. Mase ukuthi kuhlweke lapho khona kanjalo, uma kuhlwa kusa kube ngakusasa kusuke kuMsombuluko. Ngangifunda u-matric lapho 2013, ngangifunda u-matric, ngifunda u-grade 12, yabo. Shuthi uma kuhlwa khona lapho ngoba ngangiyiwashile i-uniform yonke into i-right, yabo, ilinde mina nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngihambe ngiye esikoleni, yabo, ukuthi kusekusasa ngikwazi ukuthi ngiye esikoleni. Lapho September. Shuthi uma kusa kuzoba uMsombuluko ngangaze ngilalanga-ke lapho, ngangiyifaka impela-ke lapho, ngifa impela, iqolo angazi ukuthi kwenzakalani lana eswini, engazi ukuthi ngingena imikhonto kambi, kukubi. Uma kusa uMsombuluko ngabona ukuthi ayikho into engizoya esikoleni la, ngeke ngifunde ngoba ayikho nje into engizothi ngiyele esikoleni la kunje. Ngijuluka ngihleli kanje ngimfoma, ngahlala ekhaya usuku lonke, ngihlele ekhaya lapho umkhulu waze wayiphekela iparish, nami ngacela ukuthi angiphe lona iparish, wangipha futhi wangiphakela iparish, ngalidla iparish, wangazi ukuthi kuba right kancane ngoba ngawasha ngenza yonke into, yabo. Lapho kwaku-day 3 lapho uMsombuluko ngingayile esikoleni, ngingayibhemile ihunga. Futhi mase ngiyaphuma ngithi ngawuthi ngiphume la ekhaya ngithi kushaya umoya kukhona umfethu ethi ngiyomqalaza. Uma ngiphuma ngithi umfethu ngiyomqalaza, mase ngibona lo mlisa-ke lo okuyena ohlekisana nalo mama lo wena engamtshontshela imali. Futhi uma ngimbona lo mlisa lo, ngimbona like indlela engibuka ngayo ngiyehla ngomgaqweni uyakhuphuka sophambana, ngihamba ku-pavement nawe uhamba ku-pavement. Futhi njengoba ekhuphuka ngimbona indlela engibuka ngayo ukuthi okay lo uzonginikeza inkinga. Ngithi yazini into elula la ukuthi ngivele ngiwelele ngala umgaqo, ngiwelele ngala ngaphesheya emgaqweni, ngiwelele ngala naye awelele ngala, ngiphinde ngibuye ngiwelele ngala naye futhi aphinde abuye awelele ngala, phinde futhi ngibuyele ngala futhi
naye aze ngala ngivele ngibone ukuthi hhayi uthi ngivele ngime ngoba vele ngabatshena ukuthi le nto le angiyazi ngimi. Athi uma efika kumina athi ya wena iphi imali yasekhaya yabona, ngithi mina hhayi angiyazi imali yakini malume yabo le nto leyo, noma kabani naye ngamtshena ukuthi imali yakini angiyazi. Wathi useyofaka amaphoyisa, wathi namhlanje uzoyikhipha le mali yabo, namhlanje mfana wami uzoyikhipha le mali, uzokuxosha namhlanje. Shuthi like angishaye-ke kanjalo, angishaye athi uma ngishaya-ke ngishaya ngey'mpama ngivike ibhakela lezi engangiyivimba ngenxa yokuthi kahle kahle nami angiyibhemile le ungayami, inhliziyo yami yavele yahluthuka kakhulu. Ngangabisezwa lutho-ke nje emva kwalokho yabo le nto leyo, ngangabisazazi kwayimina, ngayiluza kwayimina lapho. Ngabaleka ngihlubulunda kuyena ngibuyela ngekhaya. Uma ngifika ekhaya, like ekhaya vele kwakukhona umkhulu, kukhona nogogo esekamereni. Ugogo lapho esihamba nge-wheelchair, umkhulu vele kunenkinga yokuphathwa inyawo yabo, sometimes yena vele usakhona, ugogo vele washona ngaphansi sasejele. Shuthi khona lapho uma ngifika ekhaya ngingene ngasekhishini, umkhulu vele use-dining. Uma ngifika ekhaya ngifike ngivule i-drawer ekhishini. Uma ngivula i-drawer ngoba like vele umbese wami engangiwuphatha like u-3 star le yakhona yabo le nto leyo. U-3 star wawungasebenzi ngoba phela yabo u-3 star uyazi ukuthi ukuze ujeme usebenze uma lokhu uphenqa ukuthi ungathi ungawufaka noma ikhoni lapha like uzukwa kanje ukuze ungapendi uthi yabo le nto le. Mina-ke loya wami usu-fucked up ngempela, that's why ngingazange ngiye endlini yami ngiyothatha wona. Ngaya endlini enkulu ngafike ngavula i-drawer laphayana ngathatha okuthathekayo yabo le nto leyo kwimmese le imtafula le yasendlini. Ngathatha okuthathekayo ngaphuma ngashona khona. Uma ngiphuma ngimfica like njengoba kade sixabana like ngasemgaqweni lo ohlalayo, kunomuzi vele la makhelwane iminja nje nasekhaya vele iseduze komgaqo yabo. Njengoba nje phambana shuthi uyajika la ngingazi noma kunomunye ubaba ophuzayo ngakhona lapha yabo, omngane wakhe wayenokuzalwa naye baphuzela, mhlawumbe wayeyobheka yena ngingazi lapho. Shuthi mina ngithi uma sengibuya ngingamboni la emgaqweni, ngijikele ngala eceleni la ngemuva ekhaya ngimbone ukuthi nange lapha ngamakhelwane esihamba ngamakhelwane, ngihambe ngiye kuyena. Uma ngifika kuyena ngithi ya malume phinda le nto ade uyenza khona uzobona yabo le nto. Athi umalume abone ukuthi hawu ngiphethe umbese umtafula, athi uzokugwaza mina ngale nto, uzokugwaza mina ngale nto. Ngithi mina phinda le nto okade uyenza khona uzobona. Ngavele athi kuyasangana lokho mfana, angishaya ngempama, angishaya ngadidizela, ngangabona lutho nommese lo wacishe wawo. Iyona-ke leyo mpama-ke leyo yabe isivele isiyangihlanyisa kakhulu-ke ngemva kwalokho. Ngangingasabona kwangazuthi like ngathi like ngiphethe ubhushu ngoba ngingasimina, ngangisengifuna yena nje uqobo, ngingasaboni lutho emaceleni, ngibona yena nje, oyena muntu engangimbona. Ngiya kuyena nje like ngiphethe ubhushu ngiwuthi nje umbese ngiwuthi kuyena. Shuthi-ke khona lapho wathinteka ngapha, waphinde wathinteka nangapha, wathi uthi uyashaya lapha ethi ushaya isibhakela, shuthi washaya waphenduka naso. Uma eshaya ephenduka ngangigoba ngivuke. Uma ngivuka vele mina ngiyagadla ngihluthukile nje mina yabo, angisezwa lutho nje mina njengoba ngigoba ngivuka nje ngiyagadla, shuthi vele ungene la emhlane umbese. Uma ngithi ngiyawukhipha uvele uqephuke, insimbi isale kuyena lapha emhlane. Like nje kade sixabana like ngathini besihlehla yabo, sihlehla like kwi-driveway yakamakhelwane yabo le nto leyo. Kwi-driveway sihlehla kade like siphuphe engazuthi siya la ekhaya, kodwa manje umgaqo odale kuwona mase ube isekhaya, siphupha nje like siya la ekhaya. Shuthi njengoba umbese nje ngiwukhipha nje la kulo muzi kade sikubona nje wasesikhuphukile manje sekukanje khona la ezansi, iwa nje elincane engathini like imitha noma imitha like 1.5 meter yabo le nto leyo, i-distance nje yabo le nto leyo, ukusuka phansi kuya phezulu yabo le nto leyo. Uma ngikhipha lo mbese ngikukhiphe yabo uqephuke, uma uqephuka shuthi vele ngikukhipha like naye ngiyamdusha njengoba ngikhipha umbese, mese uvele uqephuka awele ezansi kamakhelwane. Khona lapho vele ngangisagxuma ngoba ngangingaboni lutho, ngangibona yena nje kuphela. Into eyangimisa ukuthi uma ngibuka umbese lo engiwubukayo uqhephukile, iyona nto-ke leyo eyangenza ukuthi ngime ngoba ukuba umbese awuzange waqephuka ngoba lapha angizazi nami ukuthi ngangisengiyini ngoba kahle kahle ngangingasezwa lutho, ayikho into engangisengiyizwa ngoba ukuba umbese awuqephukanga still ngangisaya kuyena. Angazi mhlawumbe shuthi ngangiyomgwaza mhlawumbe kangakanani indlela engangiyiyona. Kwakusizwa kwaba ukuqephuka kommese ngaleso sikhathi awuqephuka umbese, kwakukhona oqhamukayo la egijima abuza ukuthi nibangani, ngathi mina nawe uyangijwayela lo. Ngangisuka ngihambe into eyingenele ekhaya, fika ngangena endlini yami, donsa ithawula ngalimanzisa, ngayisula nje la kancane nginamachaphazela egazi, nesiskibha entanga ngigqoka amaconsi egazi nje amancane yabo, amaningi like ngathi lapho kowubhaqa, ngayisula khona kobhaqa, ngayisula obhaqa. Ngaqeda ngaphuma ngemva kwendlu ngatshinga lesidunu lesi
sombese ngangisiphethe, ngajinga lesidunu, ngaqede ngashona endlini enkulu. Ngifika endlini enkulu, ekuqaleni ngithe ngingena endlini ngithatha lo mbese lo, wathi umkhulu, hhayi ayanda hhayi, kwakuthi mina ngisezwa lutho, ngahamba ngayona kanjalo. Njengoba sengibuya manje ngingena ekhishini, ngiphinde futhi ngithathe omunye umbese futhi ngiwufake la kwama-loops ebhande, yabo, ngiwufake khona umbese, qale ngihlale ekamereni. Kwavele uma ngihlele ekamereni leli elikhulu labantu abadala, ngiyabona la ngaphandle la kwenzeke khona isigameko, kodwa vele umuntu angimboni, sekukhona nabantu. Ngifike ngihlale khona ngibuke, yabo, ngisanaleyo enga nje vele ngisathukuthele, yabo, ngathini angingakayisoli, angingakabi nendaba nento engisayenzile, yabo, lento leyo kusagcwele i-enga, yabo, lento leyo njengoba ngithatha nalo munye umbese, yabo. Ngihlale ngibuke, ngiyabezwa abantu bayabuza ukuthi uLinyaza obha, yabo, bayasho ukuthi umfana wala abanye, yabo, abanye abangaziyo igama lami bayasho ukuthi hawu ayanda, yabo. Khona lapho hhayi, ngihlale nje khona lapho, uma ngihleli nje khona lapho kube khona into ethi hayi bo, angiphume futhi ngiyobheka umfethu lo duze ngiyombheka laphaya, yabo. Phume nawo umbese lo, umbese nje ukuthi uma kukhona oqhamukayo, ngoba vele nje okwamanje angazi, uma ngiphuma nje ngehla ngithi hhayi, yabo, la engizohlangana naye endleleni ozothi unginike inkinga, naye nje kwayena naye ziyakhala naye ngalo mbese lo engiwuphethe. Hhayi, iqhubeke indlela ngihambe, ngifike kulo mfethu lo ngithi ngiyombheka naye, ngifike ngingamfici kubo. Phinde futhi ngiyikhuphukele, mese ngihamba enye indlela ngikhuphuka ngephasseji futhi engizokubuka khona kanje ekhaya. Ngingene futhi ekhaya, ngihlale isikhashana, kube khona into ethi hhayi, phuma manje uhambe, yabo, khuphuka nje uhambe. Sengihamba manje ngiyaphi? Ngiyahamba nje nami kodwa angizazi ukuthi ngiyaphi. Phume ngihambe ngiyohlala le ngasembelebele esikoleni. Ngifike ngihlale khona ngasembelebele esikoleni lapha ngasegeyithini esikoleni. Ngifike ngihlale khona lapha egeyithini lapha ngoba isikhathi sicalenza kusaphuma iy'ngane ey'ncane zesikole, yabo, i-primary, lezi ey'ncane nje, yabo, lezi o-grade R, grade 1, yabo, akusaphuma wona emini kwenzeka leli icala leli elisebenzekile. Shuthi njengoba ngiphuma ngiyohlala ngasembelebele, ngiyidlalele khona, ngisacabanga njengoba ngihleli khona, ngisacabanga khona isakhona leyo enga futhi ayikakabohli kahle. Ngihlale khona la, ngihlale khona kuba ngazuthi i-enga iyabohla kancane, ngibuyelwe neyingqondo ukuthi hayi, njengoba ngihleli la, iy'ngane lezi ey'phumayo la esikoleni ezinye ziya ngasekhaya, yabo, lento leyo angisuke la. Ngisuke ngidwebe ngiye ngakama wengane yami, ngihlale nomngane wakhe, ngimbuze ukuthi akanayo ne-airtime efonini. Athi cha akanayo. Athi indaba isabe ngifuna ukufonela uma wengane yami. Athi okay, ngoba ngangifuna ukumfonela ngimazise ukuthi kunesigameko esengisenzile la ka-Q, yabo, azi ukuthi uma efika ngeke asangifica. Hhayi, shuthi khona lapho ngigcine ngingakwazanga-ke ukufona, ngiqhube nendlela, ngithi ngisahamba khona la endleleni ko-concrete nje la eduze kwesikole, ngiwukhiphe wona lo mbese lo mtafula lo kade ngiwuthathe lapha ekhaya, ngiwulahle futhi khona la. Sekuyaqala manje, yabo, inhliziyo iyathoba manje, sekubuya like ukuy'sola isidingo sombese la sengingasasiboni. Ngawulahla lo mbese, ngaqhubeka nje indlela, ngahlangana nabafethu abanye engangikhula nabo. Ngibuza omunye, wangibuza ukuthi hey, ufunani la, sithini esikoleni? Ngoba vele ngangifunda u-matric, ngapha kuyazi u-matric awuphuma late, yabo, ngiphase 4 kanje, yabo. Esikoleni ngithi mina hayi esikoleni mfethu, yabo, nje bengingayanga. Kuthiwa indaba lapho umfethu lo wayehlezi engicenga, ngathuma ukuziyena wayehlezi yena ukungicenga, wakazi ukuthi ngibheme, ngangiphila sasibhema nabenzako nje, ekhathi sisayikhulela-ke. Mina-ke ngaphuma-ke isandla endlini, ngaphuma ngathi sengibhemile ezinye izinto, bona abantu ababehlezi bengicenga, nomunye umfethu naye omunye behlezi bengicenga, cha ngiyeke iwunga, ngiyeke iwunga, ayikho right, ngenxa yokuthi nakhona sasihlala nabendlini yami, yabo, yonke lento into enjengaleyo, hlezi nje kumnandi, yabo. Ya, shuthi nakhona-ke lapho-ke uma-Oaks ngimtshene ukuthi hhayi mfethu, sengivele ngenza into ekanje lapha, yabuza ukuthi ubani, ngimtshene ukuthi hhayi umuntu okanje uyakujwayela. Athi hhayi bo, kahle wena, yabo. Ngithi hhayi serious, ngiqede futhi ngidlule futhi ngimshiye kanjalo ngihambe, yabo, lento leyo. Ngihambe ngiyoma endaweni engathi igquma nje, ngibuka nje sengibuka phesheya-ke manje laphaya ngasekhaya. Ngime khona la ngasesikoleni ngibuke lapha, uma ngiqeda lapho ngibone umkhulu naye ulaphaya. Uma ngibona ngisamile la, ngibona umkhulu esuka kancane khona lapha esigamekweni, ehamba kancane eyongena ekhaya. Kungifikele lokho ukuthi ngenzeka ukuthi ngabe lo muntu ushonile, ngoba manje ngibuka umkhulu like isimo ayisona manje, yabo, nangendlela ahamba ngayo, yabo, ukuthi athi akekho right, kona ngimbuka kude buqamama nje, angikho eduze, yabo. Kusuke-ke khona lapho ngenxa yokuthi-ke ngibheme ihunga phela le ngibhemayo phela futhi, yabo, lento leyo khona ngalesa sikhathi leyo ngingangibhema. Kubuye khona lokugula phela lokhu kwakhona sekungiphethe manje. Sengiyaqala-ke manje-ke ngiyacabanga ukuthi eyi, naku lokugula lokhu kungiphethe, sengenze nento ekanje futhi manje angisazi ngizokwenze njani.
ngacabanga izinto endlini yami, isikhwama sesikole engangisiphatha se-Nike yabo, into enjengale. Ngacabanga izinto ey'njalo ukuthi hhayi ngathi izona zinto engizoy'dayisa lezi, ngikwazi ukuthi ngithole imali ukuthi ngigibele ngihambe, ngithole newunga ukuthi ngikwazi ukuthi ngibaleke kahle, ngoba manje akubalekeki kahle, akuhambeki kahle njengoba ngigula kanje ngiphethwe yile nto le. Umoya usuwehlile phela manje, igazi selithe ukuphola, seziyabuya iy'nhlungu la ngaphakathi esiswini, neqolo liyasho, qala kufika nesifuthefuthe futhi manje. Ngisuke ngiwele khona lapho, ngiwele nje ngey'ndawo nje like imijondolo kanje, ngihambe khona ngiyophumela endawo esasitolo lapho ekuthiwa iSeyo, nge-supermarket. Uma ngiphumela lapha eYonga, ngifike ngihlale khona like ngasegeyithini, ngihlale phansi like okwami, angazi nje nami ngihlaleleni laphayana yabo lento leyo, kodwa at the same time ngifuna imali yabo lento leyo. Qalaza like umuntu engimaziyo engizombona, ngicele leyo 10 rand, ngicele leyo 5 rand yabo, mhlawumbe ngahlala imali ukuthi ngigibele ngisuke ngihambe, ngoba vele isitimela vele sasingakabizi kakhulu lesa, sasawo 8 rand yabo, yonke yamasingili 3.50 sometimes futhi yabo lento leyo, kuya ngokuthi uyakuphi. Shuthi khona-ke lapho njengoba ngihleli la, ngisahleli nje la ngihleli la, bese kuvele kudlula kuqhamuka abafethu abawu-3 nabo abebheme iwunga vele. Kodwa omunye umfethu engangifunda naye, ngangisafunda eClaywood, sasifunda naye wayesebheme kodwa lesa sikhathi angingakamazi njengoba ngimbona, ngoba yena wayesaklini naye nje, engasiye umuntu otshengisa ukuthi hhayi usebheme iwunga naye yabo lento leyo. Futhi nje wabeqhamuka omunye kuthiwa siyazwana naye yabo, like kunokuhlobelana okukhona yabo kwasekhaya yabo, like esayidini lamkhulu yabo. Njengoba sihlobelene uma edlula athi awezalo, ngithi mina ezalo kuhamba kanjani, sasho okay, sathi usuvele wayinquma le mpahla yabo lento leyo. Ngithi mina fethu yabo nje fethu kwenzekile, athi fethu udale ngazo fethu yabo lento leyo, vele naye uyena lona wena fethu owayekhona ngezikhathi wena fethu kushaya uba wena fethu yabo, komunye ufethu okuyena owalimala wena fethu, washayeka wona. Shuthi lo fethu lo asho kuZalo ukuthi awuyena lo bastard lo, uyena owayekhona isikhathi yabo kubulawa ngazo ba omunye ufethu okuyena naye sasibhema naye iwunga khona ngaleza y'khathi yabo lento leyo. Hhayi athe Zalo manje usuke wabhema, engimtshela ukuthi fethu ngiyasebenzeka fethu, uyangishaya urosta lo Armasheshe ungigqilaze kabi yabo lento leyo. Shuthi hhayi khona lapha athi asambe sithi khona ngizokushayisa kabili kathathu yabo lento le, nawe uqaqa ukwazi ukuthi uhambe la straight, ngoba manje fethu uzoboshwa noma ufe la. Mina bafu fethu ngabe uyidlalile Zalo yabo lento le, sihambe nabo siqhubeke ngendlela yabo lento le, siqhubeke nabo masihamba nje siqhubeka siyixoxela yabo lento le, ukuthi lento yenzeke kanjani yabo. Futhi kube yibona uma sesifika kwindawo umgaqo like ngathi uthi-junction yabo lento le, ukuthi uyajika kuyehla uyaqhubeka, kodwa lo mgaqo uzohamba futhi uphinde uhlangane futhi. Futhi la bathina abafethu bathi abafethu mana shuthi nabo khona sebenaka into ade engingayinakile mina yabo, ngoba mina vele ngalesa y'khathi ngathi ngangisano-18 mina yabo, ngangakaze ngaboshwa futhi ngangiyibhemela iwunga nje yabo lento leyo, iyona nto yokubhemela iwunga, kuwukuphapha nje ukuthanda izinto yabo, ngiyibhemela iwunga. Shuthi like bathina abafethu bathi mana Zalo uyazibona izintwana ey'ncane lezi ezihamba zidlala ku-pavement la, lezi y'ntwana lezi siqhamuka sithina bey'dlala laphaya ngakuwena laphaya yabo, zidlala lapha ku-pavement ngakuwena, kodwa sithe masiqhamuka thina sesihamba nawo, lezi ntwana lezi lokhu ey'dlala zibo ziyasilandela ngathi ukuthi ziyadlala ziyajahana ziphinde zime yabo. Manje basimile sibuka nazo zimile yabo. Ngithi mina Zalo yazi ngempela uqinisile, yazi mhlawumbe ngenza, athi ezangakini, ngithi mina ezangasemadladleni yabo, athi hhayi yazini lezi ntwana lezi zitsheniwe kwathiwa zikubheke yabo lento leyo, kahle kahle zikugadela ukukubona ukuthi uphelelaphi. Yazi bafa vele senze njani, asihlukane la yabo lento leyo, wena uzoqhubeka kanje thina siqhubeke sithi, kuba uyazi vele siyakala yabo, sofike sihlangane lapha kala yabo sibheme khona. Ngithi mayinkinga lo fethu lo omunye kuyena esasifunda naye usejikile naleso sikhathi kule ndlela nami vele ngizojiya ngayo, kube kulapho vele futhi ngathi like wayesebaleke engafuni ngimbone mina ukuthi ubheme iwunga, ngoba vele ngangingamazi ukuthi ubheme iwunga yabo. Futhi khona lapho kwaqhubeka ufethu ahambe lo, mase laba siyavalelisana, uthi Zalo izobonana bafethu, hayi nibe right, hayi friend Zalo fethu, hayi sobambane na fethu, ngisasliza fethu yabo, like silahlisa umkhondo yabo lento le, ukuze ubazi nje cha siyahlukana nabo yabo, ngesisabonana yabo. Mina okwami ukuthi ngilahlise lezi ntwana lezi ebhizi la ezingixhumile yabo. Khona lapho-ke masihlwana kanjalo ngijiye la ngale ndlela le, ngisahamba nje khona njalo yabo, ngisacabanga lezi ntwana lezi ukuthi ngizoyilahlisa kanjani, ngoba ngiyazi phela ukuthi nala amadoda lawa ngeke azalinde mina, azofika lapha abheme yabo.
sacabanga le nto ngizoyilahlisa kanjani. Isivinini kube kuqhamuka iveni like eliyi-private, qhamuka ngesivinini, yabo le nto le. Ifike lizobhreka nje kanje eduze kwami, sengiqonde ne-drive yalo fethu lo, yakabuka lo fethu lo ojike kuqala nalo engangifunda naye eClearwood. Sesiqonde ne-drive yakubo, siqonde ne-drive yakubo, lisinithele liveni nhlanhla leyo-ke kwakuthi ihamba yedwa like le kwakuyiphoyisa leli like ngoba eyonga la engangihleli khona, uze ubuke nje ukuthi eyonga futhi la engangihleli khona. I-most abantu ababeqashile ngalesa sikhathi ngingazi manje, yabo le nto leyo. Abantu ababeqashile khona kwakungamaphoyisa, iningi laliqashe eyonga ngalesa sikhathi, kodwa ngihleli khona ngenzile into enjengale, ngihleli khona lapho. Kushuthi kwafonelwa iphoyisa thizeni ngoba iy'ngane lezi sezingixhumile, ngingazi uma khona ingane yodwa yagijima, lezinye zabe zingigada, zasho ukuthi hhayi nangiya lapheka. Kushuthi kwafonelwa iphoyisa leli ekuyilona shuthi elenza kancane-ke, kanti ngaze ngaficwa labafethu ngahamba nami. Njengoba selingifica nje sengiqonde ne-drive yalabafethu, ngisacabanga indlela yokulahlisa lezi iy'ntwana ezingixhumile nazo, yabo. Futhi uma lima iphintse ngenhlanhla lihamba lodwa, alinalo iphasseji elisesayidini, libe lingibiza vele ungale yena vele, yabo. Mina ngingala ka-left akuyiphaseji, abe ngibiza thosa la ngithi ngibone uba mina angilazi nanejele nanokuthi kunjani lapha, yabo le nto leyo. Ngibaleke ngingene la kalo mfethu lo ngangifunda. Uma ngibaleka la kalo mfethu, uma ngijikela ngemuva, uma kuyafika khona, hawe ma Nkosi yami, ngingazi nokuthi ngizophumaphi. Mase kune-outside building ngathi u-L, yabo le nto leyo. Uma ngiqalaza ngiyibone ayithintananga nendlu enkulu, kusale nje like isikhala esincane, yabo le nto leyo, ukuthi kuthintane. Ngiphutshe khona lapho, uma ngiphutsha khona lapho ngiphumele kwindlela ezulu, ngiphumele emgaqweni lo uhambe ngalabafethu labo besikhathi sivalelisana nabo baqhubeka ngalo mgaqo. Ngiphumele kulowo mgaqo mina ngingene komunye umuzi, yabo le nto leyo, ithaveni, yabo le nto leyo, kuthiwa khona kaMeyiwa. Ngingene khona kaMeyiwa lapho kusayisekhaya nakhona, yabo, kodwa ngingenanga khona endlini, nganqamula nje khona egcekeni ngashona phansi, ngangena khona. Ngabe ngitraya futhi ngiphinde ngizophumela kulo mgaqo lo, yakulabafethu laba ethi ngiyazi vele ukuthi bayephi phela, ngeke ngikwazi ukuthi ngihamba ngingabhemile. Hambe kulabafethu lapho, uma ngifika kubona ngithi ngivela nje like ngisho like iveni la ikhona ngiyabonakala nabo la bamkhona. Ngithi uma ngivela nje naphezulu la engimkhona nakhona la kunomunye umfethu ekuthiwa uyiphara futhi nakhona la uyiphara nakhona la engimkhona kulowo muzi wakhona la engimkhona. Njengoba ngiqalaza laba bengixosha bethi hayi, ngibe ngihlehla ngibe ngithathwa yilo mfethu abe ngifaka kube endlini lapho sengihamba ngey'nyawo-ke manje. Ophaqa phela basale ngalesi khathi ngibona iphoyisa lingibiza laphaya nje kade liyiveni, ngase ngiyabaleka kwasale ophaqa kubo kwalo mfethu lo, yabo. Abasekho ophaqa lo mfethu njengoba engithatha nje ngifake endlini la kubo lo yiphara manje. Omunye engihlana naye la engithathe ngifake endlini la kubo bayibukela imuvi nje, ngingene nami ngibingelele ngihlale phansi nami ngiqhubeke ngibuke imuvi engathi akonakele lutho. Kodwa lapho ngiyabitoza lapho Nkosi yami, hawe nayi inkinga phela. Ngihamba ngey'nyawo-ke phela manje angigqoke lutho futhi angigqoke lutho ey'nyaweni. Bangabi nankinga nje futhi la nakhona la kulo muzi, banganginaki, bangangibuza izinto ey'ningi, yabo le nto leyo, bayibukela imuvi nje. Afike lo mfethu eloku efika naye ahlale phansi naye, yabo, ukuhamba yathi hayi khululeka hlala phansi, yabo, hhayi ngihlale nami. Kubuye kufike phela lokuthi ngeke iphara phela leli, yabo, iphara ngeke uzulithembe iphara, yabo le nto leyo, iphara leli, yabo. Nami ngayiphara la ngiyawazi amaphara, yabo le nto leyo, ngiyazi vele ukuthi usangangidayisa lo, yabo le nto leyo, yabo, usangangidayisa lo, afuna i-ransom la yokuthi nje cha hhayi yena hhayi uyazi ukuthi ngikuphi, yabo. Usangangidayisa ngisho u-R50, awucabange sengizofaka ngibulawa ukuthi nje cha iphara lineze u-R50 langikhipha. Ngabe uthi hayi angibuye nami ngiyiqalazele, uma ngiphuma ethi ngiyayiqalazela ngivinjwe uyena athi hhayi mfethu uzoqhatha mina phela manje, uzoqhatha mina. Kodwa manje ngiyibona ukuthi uqinisile vele ngizomqhatha uma kubona ngathi ungicashisile, kodwa sengithatha ukuthi iphara ngeke ngikwazi ukulithemba iphara ngoba ngiyazi usangangidayisa lo mfethu lo, ngenxa yokuthi ufuna iwunga, yabo le nto leyo. Hayi khona lapho ngihlale ngiyabona sekuthulekile nje, hayi ngiphume ngaphandle mina ngiyiqalaze ngibona kuthulekile ngiphume kuthulekile. Mfethu sithini ngalo mfethu, hayi relax. Ngithi mina hayi mani mfethu ngihamba ngey'nyawo phela ngifuna ukuyobheka nobhaqa bami, yabo ukuthi ngihamba ngey'nyawo la, yabo le nto leyo. Bazothini nje abantu, yabo nje manje ngiyilambu ngiyi-suspect manje, yabo, ngoba phela vele nakhona lapho ngingasho ngithi kwakungasilo leli phara leli, yabo le nto, angingakafiki ezingeni lokuphara ukuthi mase ngishaya ngey'ngqakala, yabo le nto ezimnyama yonke le nto leyo. Angisawumfana nje nami uma ngibona nje ubone nje umfanyana nje omncane, yabo le nto leyo, o-right nje waselokishini oy'hloniphelayo, yabo. Nginale nto yami engiyifihlile, kukhona sebazi, kukhona abangazi, yabo le nto leyo. Kusho ukuthi khona-ke lapho-ke ngifike ngiphume la kalo mfethu, ngithi uma ngime emgaqweni ngingaqali kulabafethu laba,
abala ezansi. Ngithi mangime emgaqweni ngifuna ukuqalaza ngi-check i-coast nje ukuthi kuhamba kanjani ngoba ngibona sekuthulekile manje. Mangime emgaqweni kuba lo mfethu la kusale khona ophaqa la ngangifunda naye eClearwood. Ngibona irazi yakhona la emgaqweni ayiphoyisa nayo kuyiyona enokusithatha sometimes yabo ishiye esikoleni naye lo mfethu. Ngibone yona ithe wena mfana wena yabo ithe braza yabo ithoza la. Ngihambe ngisondele ngifike kuyona kodwa mise nginika ibanga like ngathi 10 minutes yabona nje ngasondele eduze kwayo ngoba phela angithembi manje yabona la ngithi ngapha ngiyamazi uyiphoyisa naye. Fike ngimathe wena lo odingakalayo ngithi mina lo odingakalayo yabona into le mina time yabo. Athi wena mfana wena kumele uhambe la ngoba manje uzofa noma uzoboshwa yabona into leyo. Kumele uhambe nje usala yabo mina ngabe wena abangisekho la yabo. Mina yebo baba ngiyeza athi manje ngicela ukubuza isakhona le van lapha athi ayisekho yabo le nto leyo. Ngithi macho akwazi ubabona ophaqa apha egcekeni athi akazi ababona ngihambe ngiyobheka. Nami ngaleyo risk-ke ngihambe ngibuye ngale ndlela le ngibaleke ngayo vele. Ngibuye ngayo ngiyongena khona ngabheka ophaqa ayisekho le van ngempela ngibabheka ophaqa ngibathole ophaqa bami. Thole ophaqa hambe futhi ngiyojikela ngishone ngale la engibole khona sethaveni ngale yabo emjondolo. Ufike khona ngephithini lapha ngifike ngirinzele ophaqa ngirinze ney'nyawo ngoba vele zayisezinthunqa idust ngibaleka. Ngirinze ney'nyawo la bese ngibale ngibuyela sengiyobheka abafethu-ke labayana ngoba phela angikwazi ukuhamba ngingabhemile uRost yabo. Angikwazi ukuhamba ngingabhemile akucabangeki ngisho ukucabangeka nje ngingayibhemile iwombe. Ngasho ukuthi khona lapho hambe ngiqhubeke ngiyobheka abafethu. Angifika lapha abafethu kuthulekile nje manje la ngathi akukho muntu ngene bahlala ku-4 room nje yabo le nto leyo 4 room. Kube ngihambe ngekona futhi ngifike laphaya hayi windini kuyanqonqoza kuthulekile. Ngesitapeni edining kune-bed lagadi kuvaliwe kunengidi. Ngekhishini kune-bed lagadi futhi nakhona futhi kuvaliwe kunengidi. La madoda kanti akuphi la madoda yabo hhayi into ngiqonqoza ezalo ngokuthi phela vele amancinza lawa akhona la ngaphakathi yabo. Akhona la mancinza lawa la ngaphakathi yabo. Ungazi ukuthi nje akukho muntu endlini kanti abakhona obhastede. Ngisuke ngithi ngiyabona kuthiwa jikela ngale ngasekhishini ngithi mina kuvaliwe nje ngithiwa ahambe ngakhona. Uma ngijikela ngasekhishini laphaya lawo ibhedi lagadi lakhona laphaya ngathini linqamukile lapha ezansi insimbi le uyayidonsa uyithi ukhishwa amaplangwe la esicabheni lawo uje la ungena abuyisela amaplangwe futhi kuvala ibuyisela insimbi laphaya ngendlela iqonde futhi kuvaleke kahle. Khona lapha isicabha sakhona la ngifaka amaplangwe yabo ukhipha amaplangwe nje khona ufuthi ungene uwabuyisela amaplangwe insimbi uqala udonsa insimbi kuqala la igobisiwe iqonde ebhedi lagadi. Ubuyisela amaplangwe kubuye futhi iqonde engazuthi akukho muntu ngaphakathi endlini ikhiwe abantu abekho. Kuthulekile-ke lapho njengoba kubhenywa kumenyezwa la kukhonyelwa phansi yabo. Yabona khona lapho lokho engifuqile-ke lo mfethu afake la kwifoni ngiyibafo shaye nami phela le ungakhona uyazi ayikhishwa iphafuza intuthu yonke uyivalele esifubeni intuthu yakhona laphaya. Hayi shaye nami ngidonse lento yakhona yabo ngivalele lento ngihold. Ngihlale ngithi ngikhona ngisakanjalo nangu ubafu useyanginika futhi uzalo. Ngibafu shaya lapha la bafu kumele uhambe wena ngeke ekhona la sengiyadonsa futhi yabo abe ngishayisa kawu-4 lapho khona lapha bethi hayi bafu ngiyathemba manje hhayi nami ngazizwa ukuthi hayi kona hhayi sekuthiwe ukuthi ngoba khona uba iphara nakhona nje akusengingasahambeki yabo akusahambeki manje ngathi sengikhohliwe ukuthi kwenzakalani yabo ngenxa yewunga nje le encane. Hhayi sivalelisane-ke khona lapha athi ubafaya ngihamba yabo le nto leyo. Themba manje sengiyi-right ngithi nayi bafo ngiyabonga kakhulu ngisizile. Ngivalelise-ke nanjalo ngimshiye ngiphume ngwele ngihambe nge-T 17 shone phansi la ngivumbuye nge-T 17 ngihambe njalo lapho sengiyakadiya ekhaya lapho. Ngifike nje kadiya ekhaya futhi nakhona ngifike ngibabingelele nje kamnandi ngazuthi like akonakalanga lutho yabona. Ngazi nje yonke into ihamba kahle yabo akukho nje okubi. Ngifike ngihlale khona babingelele grand kamnandi ngifice i-auntie zalami lalihamba ngathi ngilike uma mncane like wayehamba e-Mega City. Fice ngihambe e-Mega City kamnandi ngihlale nogogo ugogo ozala ukhulu yabo ngihlale naye ugogo la ngimbuza ngiyamazi kunokuba namathawula yabo hleze namathawula nje angakasebenzi yabo. Gogo unalo ithawula lapho hhayi angibhekela nginike ithawula hambe ngiyogeza ngifike ngigeze khona mase ngiqede ngenze ukudla ngidle. Qeda emva lokho ngihlale ngibuka i-TV kancane ngibhore ngihambe ngiyoyilala kahle ngisawucabanga kahle yabo ikhanda lisaphithene. Ngihambe ngiyolala uma ngilala ngiphaphama ngabo-6 uma ngiphaphama ngabo-6 ngiphaphame ngihlale kancane uma ngisabuka i-TV hawu kuthiwa ayanti kungcono kusakhona
uMakanokwanda yena umamncane lo uyabuya manje eMegasithi ufuna abantu abazomhlangabeza yabo lento leyo, uzohamba nobani yabo nimhlangabeze. Ngibe ngicela ijakhethe khona lapho ngoba sekunanomoya yabo. Bebe nginikeza ijakhethe ngihambe ngikhuphuke khona lapho usisi wami engimlamayo wayesafunda eMangosuthu lapho ngicashe-ke khona ngihamba nje ngicashile ukuthi ngoba phela sekuphuma eMangosuthu kuyaphithizela khona la, kuyaphithizela ngicashele usisi wami ukuthi angalinge nje Nkosi yami angibone ngoba uyovela afike asho ngale ukuthi u-Under ngimbonile kade mese beyacabanga ukuthi i-showcase ngila kade ekhaya. Cashe khona ngoba ngathi ngifika nje yathima iteksi ngoba ngangime nje endaweni ecashile lapha phansi kwe-shelter makuma iteksi iqeda nje ukuthula iy'mpahla mayiqeda nje ihamba ngiyawela Senthami ngiyothatha lokho okuthathekayo ukuthi ngisindwa kangakanani akunandaba kodwa into ezokwenza ukuthi nje ngingabisabuya kwesibili laba abasele izobanela lento esele la. Thatha into ey'salelayo ngiwele Senthami umgaqo ngifike ekhaya ngishiye izinto kamnandi. Ngihlale-ke la ngibuka i-TV na-ke bangibuzele ekhaya ukuthi awusho uyahamba noma uyalala? Ngithi mina hhayi ngiyahamba yabo lento leyo. Kuthiwa okay ayikho inkinga yabo lento leyo. Ngikhiphe banginikeza u-R10 yabo bethe kuyogibela ngibasele lo R10 yabo lento bangicasula-ke lo R10 lapho hawu kodwa hawu mangipha u-R10 yokugibela ngiyasho lapho ngishaya o-roster kanje ngisacabanga nendaba yemali yokugibela kodwa kahle kahle i-roster kwakuyiyona priority leyo yabo lento leyo u-roster okunye nokunye qhamuka kamuva yabo lento leyo. Hhayi khona lapho nje wase ngiphethe lo R10 kunosisi wami futhi khona lana yabo nosisi wami uhleli la esaphathana ifoni like i-Express yabo i-Express Music i-Nokia futhi ubhizi nefoni yakhe la aphinde asukuma ayishiye lapho ayobheka ibhodi ngale phinde abuye ahlale phansi. Manje lokhu ufika-ke manje usathane-ke manje la kumina-ke manje kufika usathane manje njengoba ngihleli la casuka nalo R10 lo abanginikeze wona yabo lento leyo. Njengoba esuma lo ngicabanga thathe le foni yakhe phume ngihamba yabo bathi bayabona ngisekho yabo lento leyo vele kahle kahle ngiyayicabanga yonke lento vele mina kahle kahle ijampile nje kumina manje nje kubi inkulu kabi lento engiyenzile ngiyayicabanga ngoba kahle kahle ngenze into engangihlezi ngifunga ngisayingane ukuthi angisoze ngayenza yabo lento leyo ukuthi ngingakwenza konke kodwa angisoze ngakhipha umphefumulo womuntu. Ebhadi-ke kwenzeka lokho ngoba ikhanda lami lalididekile ngempela, hhayi shuthi khona lapho hhayi ngihlala nje ikhanda lididekile nje kanjalo ukuthi ngenze njani indaba yale foni. Athi mayebuya usisi lo ehlala phansi thatha ifoni yakhe hhayi ngibona vele afika uNkulunkulu kufika ingilosi ngivele ngisukume eSenthami ngivalelise nje khona kusenjalo sengibuka ukuthi ngonile ngale ka-Q ngizophinda futhi sengizona futhi nala ka-D futhi ekhaya hhayi ngeke hhayi ayikho right lento le yazini angivele ngihambe into ezongisiza nje ukuthi ngivele ngivalelise manje kusakanje nje bese ebuyile ngihambe ngivalelise futhi khona lapho kamnandi yabo bese ngibakhonzele ekhaya ngithi ayikho inkinga ngizobakhonzela lapha ngilapho mina ka-Q iyashisa insimbi khona ngiyazi kubi yabo ngonile ngimoshile nje khona yabo ngimoshile. Hambe sengiyakaphina-ke manje ngiyobheka umngani wami kaPhilo okuyena-ke sasifunda naye esikoleni yabo lento leyo sasihambisana nama-grade ngisafika ngoba kulesi sikole ngafika ngo-2011 yabo Shumayela sasihambisana nje like ngama-grade naye shuthi wafeyila naka-grade 11 mina ngahamba ngaka-matric yena nje wayesafunda u-grade 11 mina ngifunda u-matric. Yena-ke sasibhema naye-ke le umngani wami ehlala ka-P sasibhema naye ungaka uyena nje athi ibhashini lami ngempela ngoba ngazi ukuthi mangingekho la ngasekhaya ngika-P futhi lapha ka-P-na-ke akekho umuntu owayekwazi uyedwa nje umuntu wazi nakhona ngingafuni ngoba ngingafuni muntu ozowazi lapha ka-P. Angazi lapha endaweni yakwi-Peace of Mind ukuthi mangila ka-P nje hhayi ngizoshaya umoya ngisho uma wengane yami akayazi le ndawo leya la ka-P yabo uzwa ngendaba nje ukuthi uka-P kodwa uthi kuphi nendawo ka-P kuyaziwa ukuthi ngindu umngani nami kodwa uthi kuphi nendu akaziwa ukuthi uhlala ngoba nabafethu abanye angizwana nabo la ngasekhaya ngangingafuni bazi ngoba lo mfethu kwakhona umfethu owaziyo koyedwa-ke naye ngenxa kagesi yabo lento leyo unolwazi lagesi kunesigxobo esasifuna si-check-ele sona lapha ngoba kukhanye kumnyama yabo. Ngangingafuni nakhona lapho ukuthi azi ngenxa yokunduna-ke ukuthi phela uyolungisela yena yabo akalungiseli mina anginawo amandla mina ukuthi nginqabe lo mfethu ukuthetha yabo wazi kanjalo-ke lo mfethu. Njengoba manje ngiya ka-P ngisuka la ka-D ngihambe nje ka-P ngigoqoze ngihambe ngey'ndlela nje yabo lento leyo ngiphume ngo-W nje ngathi ngoba ngenzela nje ukuthi angifuni nangephutha elincane ukubona umuntu wangala ngasekhaya yabo lento la engone khona engenze khona icala. Uma ngiphuma ngo-W ngithi ngamule ka-P ngithi
phuma ngaka-Reggie lapha Vincent ngingene ngaphakathi yofika kalo mfethu lo angifika kuyena endlini ngimngqongqozele athula ngimngqongqozele ngimtshela ukuthi mfethu yimina uSompro yabo i-nickname yami-ke le engakhula ngayo khona la erawundini laka-Q yabo lento le. Hhayi kuthuleke kuvuleka ikhethini aqala-ke ngithi hawu mfethu mina ngempela amacala phela iphara phela nawo namacala udenta nemakhwiri abantu abadayisa iwunga yabo manje uyabacashela yabo like ngathi akekho uwunga yabo. Ngithi hawu mfethu mina ngempela yabo hhayi angivulele khona manje ngiyabheka hawu uhleli nentombi yakhe yabo iyangazi vele intombi yakhe le yabo lento le. Uhleli nale ntombi yakhe la ngibingelele kahle Greggy ngihlale phansi naye yabo ngihlale phansi abe bexoxa ngale ntombi yakhe ngiyacabanga mina bengibuza ukuthi sithini mina hhayi lutho nje mfethu sibakabaka yabo. Okay abe behlale bexoxa nentombi yakhe kimi mina mfethu kancane sithi la emnyango yabo kunento engifuna sithi gqabgqab yabo lento leyo. Ngathi okay ayikho inkinga yabo bengisukuma ngiphuma yabo angilandele yabo ngimtshele ukuthi mfethu nginenkinga la yabo sengenzile into uyena umuntu engimthembayo yabo angimthemba ngalesa sikhathi ukuthi hhayi njengoba ngibeka yena yabo uyena umuntu ozokwazi ukungisiza ukuthi ngilale lana sengiyovuka ekuseni ngabo-3 sengicela indlela sengiyikhomba ngibhekele kombumbulu ekhaya nakhona futhi ngoba nginamanje bangizovuka ekuseni engiyikhomba ngawo ucetshwayo yabo ngihamba ngey'nyawo yabo lento leyo. Hhayi khona-ke lapho ngimchazele mfethu sengenza into enjengalela angiphikise yabo lento le angiphikise ethi ayikho leyo nto leyo. Kusho ukuthi le skipa lesi engisigqokile yabo siyele se-Uzi esakhe nami ngangishiya iskipa sami la kuyena yabo uyasazi vele yabo neskipa sakhe esakhe vele iskipa engisigqokile. Ngithi mina mana-ke usondela ngakwi-stop light ngithi mana mfethu buka la iskipa uyasazi sinje hlobo amachaphaza ngithi uyalibona ibhluwe leli uyalibona bo ngathi hayi bo mfethu ngempela igazi lisabovu ngithi mina mfethu ngempela ngidlali ngama ngithi ngenza into enjengale. Mana-ke mfethu wena into ade ngiyifuna kuwena ebengicela ukuthi ungisize ngayo ukuthi kahle kahle ngizocela indawo yokulala la kuwena mfethu ngizovuka kusasa ngabo-3 ngigibele ngihambe yabo njalo senginjalo ngigibela angingenamali ngizovuka kusasa ngabo-3 ngihambe mfethu yabo lento le. Angikhalela ukuthi mfethu yazi lo muntu lona mfethu njengoba kade ngingakenzi lutho nje mfethu kulo muntu lo ngithi mina mfethu ngiyakuzwa bra mina mangikwazi ukuthi mfethu sengizokushwebisa nje mfethu unga-check-e inamba kanje yabo lento leyo. Ngathi yabo nje mfethu ngithi mina mfethu yazini noma unganginika noma itshali ngizolala la ethoyilethi lasemnyango yabo lento leyo. Lala ethoyilethi lasemnyango athi hayi ngeke ithoyilethi lasemnyango ngekulungi athi yazini uthi ngiyokucelela la kuJarry mfethu la kamakhelwane omunye mfethu oyiphara-ke nakhona nangathi isidleke samapara naso lesiya yabo lento leyo. So ngicela kulo mfethu lo uJarry hhayi hambe sithi saxoxa uzongicela kuJarry ngithi mina okay mana-ke mfethu nawu 10 randi la kwenzakalani yabo lapho ngalesa sikhathi yabo lento leyo isawo 18 randi kwezinye iy'ndawo 20 randi kwezinye 25 randi yabo lento leyo ngalesa sikhathi kusayi-draw yabo kusayi-draw lezi ezimhlophe yabo. Hhayi khona lapho athi nakanani lutho umfethu ade ecela intombi yakhe nayo intombi yakhe iyamncisha iyazi vele intombi yakhe ukuthi ubheme iwunga yabo lento leyo iyamncisha nayo intombi yakhe yabo. Amemeza umfethu la kamakhelwane kuthiwa uMonde yabo lento leyo naye sasifunda naye khona eShumayela amemezele umfethu lo aphume lo mfethu lona simbuza ukuthi mfethu ithini iplani yabo lento leyo ithini iplani mfethu nali i-Tiger wena vele ngathi uno-7 randi 17 randi lo manje ngala singakhona iyo-25 randi yabo lento leyo iwunga yabo. Sibone ukuthi iplani ayihlangani umtshele bafethu yazini mina nginayo iplani khona isikhwama sami lapha endlini nezinye izinto yabo lento leyo engizofike siyithathe lapha endlini yami yabo lento leyo yabo. Khona namafutha futhi u5 litre sofike siwathathe lapha endlini yami yabo lento leyo sofike sidayise lezo zinto mfethu ngeke ngayithola imali yokubhema nokuthi kusasa ngigibele ngihamba yabo. Kodwa bafethu ngisho ukuthi ngeke ngikwazi ukuhamba mina ngoba lapha erawundini okwamanje lapha ekhaya nje wonke umuntu olapha erawundini ugade ukuthi uma ebona mina nje laphaya manje kulesigameko lesi engisenzile bafethu ningakwazi ukuhamba nina. Athi Ndwayi ngeke ayanda mfethu awucabange mase sibonakala siphuma kini kuzobonakala ukuthi thina siyakwazi futhi siphuma siphethe izinto kuzobonakala ukuthi sithunywe uwena siyakwazi yabo lento leyo. Mina qinisile mfethu yabo lento leyo. Athi Ndwayi mfethu asizameni ngenye indlela ngithi mina into awahluka igwala yabo lento leyo nami ngiphusha uroster manje usubuyile vele emawala yabo lento leyo. Nkosi awahluka uba igwala qhubeka uyohlala intombi yakho lapha Monde siyahamba khuleka mina ngizongena mfethu uzofika ungilinde wena yabo lento leyo. Athi uMonde hhayi asihambeni yabo lento leyo ngithi mina asikhwatshe sihambe noMonde sihambe uyohlala intombi yakho wena yabo
Sihambeke nofethu kuMondeke la isiqomboleke la sihambe ophawini asihambe ngomgaqo indlela eqondile yabona into le sihambe ngophawini ngivumbula nje like ngemuva ekhaya ngoba imigaqo yiringi nje vele bojiya ngasekhaya uyophela le ube iringi ngivumbule lapha eringini sihambe ngawo lo mgaqo mina ngingene kwimizi le eminye ngihambe ngemizi ngoba vele akusuke sebusuku like ngabo-8 kanje ngihambe ngemizi lo futhi ngimtshele ukuthi akaqhubeke ngomgaqo yena uzongilinda esigubhini sagesi esi-opposite nasekhaya kanje. Mina ngiyoqhamuka sengingena ngemuva ekhaya ngingene endlini yami ngithathe lezi zinto ngiphume sihambe yabo. Hambeke sengingena emuva ekhaya ngifike ngingene endlini yami phatha nasi isikhwama ngisibeke la eduze komnyango ngithathe nalawo mafutha lawo ngiwabeke la eduze komnyango. Suke emva kwalokho kube khona into ethi hawu angihambe ngiye endlini enkulu ngiyobavalelisa ngoba ngeke ngisababona ngiyahamba manje. Sihambe ngendlini enkulu ufike endlini enkulu like vele iseduze komgaqo njengoba ngila ekhishini manje nawo umgaqo la abantu bayadlula nalo mfethu lo nangu ngiyambona nawe uyangibona njengoba ngiqonqoza umla esigubhini sagesi njengoba ngiqonqoza nje la ngibhenga kuyena sesishintshane nangamajakhethi lo mfethu wayegqoke ehudi yena mina ngifake nje ijakhethi le enesiphiko esikhathiwe la ngimnike leyo jakhethi leyo anginezele nehudi futhi njengoba sengiqonqoza manje la ekhaya ihudi ibheke la phambili kodwa mina ngibheke la emgaqweni ngoba ngigada ukuthi umuntu ozongibona ngiyabaleka nje same time manje ngiyabaleka nje same time ngoba ngifuna umuntu ozongibona kube kubuza umuntu ngaphakathi njengoba ngiqonqoza la ukuthi ubani ibe ngithi hhayi mina u-Ayanda yabo kube kuvuleka umnyango geqe kuvuleka umnyango usisi wami lo engimlamayo lo ofunda eMangosuthu abevula umnyango bethi Ayanda abe nje enginqakela phezulu nje ngenkulumo akangibuzi nokuthi njani ethi Ayanda kumele uvele uy'nikele emaphoyiseni noma wengane yakho naye bese ngimfonelile naye ngamtshela naye ukuthi zinikele emaphoyiseni bathi mina ngeke ngiyenze leyo nto leyo ngizokwenza ngendlela yami mangihlulelwe ngizobona ukuthi ngenza njani phela vele naphambilini yabo banaleyo fear leyo ngenxa yokuthi naphambilini ngake ngakhomitha i-suicide yabona ngatholakala sengilenga entambeni yabo into enjengaleyo yabo manje bayasaba nje banaloku kusaba that's why bengiphushela ukuthi bona angisheshe ngiyoy'nikela emaphoyiseni nabantu futhi like umphakathi usuba-threaten-ishile vele mina angazi nje kade ngingekho like ngibaleke emini njengoba sengiqhamuka manje la kubona yabo. Futhi mangifika la ngithi mina ngeke ngiyenze ngizokwenza ngendlela yami mangihluleka ngizobona ukuthi ngizokwenza njani ngibe ngingena endlini abephuma yena usisi yabo abephuma nosisi ngingena endlini ngifice umkhulu edining uhleli nomfowabo yabo umkhulu omncane yabo bengibabingela umkhulu hhayi umkhulu-ke ngeke ngithi ucasukile nawe mkhulu isenzo engisenzile angavumi mina kuvuma umfowabo uthi hawu ndodana yabo ngithi hawu mkhulu niyaphila athi hhayi siyaphila ndodana ngithi umkhulu-ke lo omdala-ke okuyena ozala umavele straight mkhulu ngiyacela mkhulu ngisacela ungiphe imali yokuthi ngigibele ngihambe la ekhaya ngihambe nje la eMlazi yabona into leyo athi anginayo imali mina Ayanda yabona into leyo ngithi mkhulu ngiyacela mkhulu ukuthi Ayanda anginayo imali ngiyakutshena nje ngithi mina hhayi ngezwa mkhulu yabo ngisuke ngijikile ngala ekamereni ngiqale kuleli kamero lamantombazane amasistera kuthuleke nginoke kuthuleke angiphusha umnyango akukho muntu khona cabanga ukuthi usho ukuthi bonke-ke bangala kuleli kamera elikhulu leli labantu abadala fike ngingqongqoze khona kuthiwa ngena mangingena ngivula fasile ikamero lefasile ikamera khona nabo nomakhelwane abanye laba besifazane yabo ithophikhi ivele ingabo ubone mazothi ungena nje ithophikhi ivele ingabo bavele bathule bonke abantu ukuthi cwaka bakubuka emehlweni bonke bebecwayiza abanye abacwayizi bakubuka ngqo ngibe ngibabingelela bonke futhi sanibona kube kuvuma labo nalaba yabo ngingazi-ke ngokwabo ukuthi babebonani kulesa senzo futhi engangisenzile njengoba ngiqhamuka kubona babe sebebonani ngoba nje akekho bavele bathula nje bonke nje bachokheka nje bavula amehlo nje bengibuka ngababingelela bonke ngase ngiyabacela isicela bangiphe imali ukuthi ngigibele ngihambe kwangekho ongiphendulayo ngase ngibacela one by one bonke bathi abanayo imali ngaze ngithi ngiyakugogo nesalukwazi sami yabo negogo eyiholela impesheni yabo behola nomkhulu vele impesheni imali vele ngoba ugogo nje ubengakwazi ukuhamba nje ehamba nge-wheelchair imali vele iphathwe umkhulu yabo isiphathwe umkhulu imali ngoba phela nami la ngiyiphara ngiyahlupha futhi yabo lento leyo hhayi khona lapho salukwazi sami gogo wami sacela ungiphe imali ukuthi ngigibele ngihamba athi hawu yazi nje imali iphathwe umkhulu ahambe ucela kuyena yabo lento leyo ngithe uyangincisha gogo yabo lento leyo athi angazi-ke nami ukuthi ngizokwenza njani ngithi hhayi ayikho inkinga gogo yabo lento leyo suke ngithi hhayi nisale kahle ebhabhayini sengiyahamba ngiphambane ngane yasekhaya la ephansi njengoba ngiphuma la ekamereni ngiyophambana nosisi wami lo engithe ngingena wayephuma yabo phambana la ephaseji ngifike ekhishini mangifika ekhishini ngisawubamba nje umnyango ngingawuvuli kubuye ingqondo ukuthi hawu ngithe ngingena wayephuma lo bese ngiyo-check-a yena ukuthi ngabe uphumaphi yabo.
ngibuyele emuva ekamereni ngifike ngivule, sisi wami mfethu hamba trend, ngithi ngi-right yabo, uyabona nawe uvuma nje umuntu ongekho right, yabo le nto leyo, right, yabo le nto leyo. Ngithi mina sisi wami lapha ngicela ungizame lapha noma ngo-20 rand nje ukuthi ngigibele ngihambe la, anginayo imali mina, anginayo imali, ngiyithathephi? Ngithi mina hhayi ayikho inkinga, nakhona lapho ngiya-understand-a vele ngoba ngamhlupha kakhulu yabo, ngamtshontshela kakhulu imali yabo, nje wangibhema nje ihunga nje, ngamtshontshela kakhulu. Ngingasho ngithi mhlampe iyaba khona leyo relief kuyena ngiboshwa ngoba ngangise ngimtshontshele manje usisi wami yabo le nto leyo. Shuthi-ke khona lapho uthi hhayi akanayo imali, mese ngithi mina hawu mfethu kanti unjani wena? Athi yini ngenzeni? Ngithi mina mfethu usuphuma kwalo muntu engimbulela, usuphuma ukuyosho manje ukuthi sengikhona la ekhaya. Athi vele ngizokwenzenjani? Ngithi mina hawe ma Jesu, sengibuka isikhathi esengisihlalile, bese ngithi mina hawe ma Nkosi yami ngizokwenza njani ngoba phela sengibuka mina isikhathi yabo le nto leyo, ukuthi sesiside isikhathi ngila ekhaya yabo, ngiqale kumkhulu ngala ekamereni ngabingelela yonke leyo nto, waphuma usehambe waze wabuya yabo. Ngithi uma ngiyagijima ngiye ekhishini kushayiseke iy'gubhu lezi ey'hlala la ephaseji ey'vivela ukuthi uma kuphela amanzi yabo singabi nenkinga yamanzi, kushayiseke zona shuthi ezinye zaziyi-ends. Uma kuwa lezi y'gubhu lezi, ayi umkhulu avele acasuke umkhulu, uyitsho ukuthi ngixabana nosisi wami manje yabo le nto leyo, ngoba phela vele nganginabo lobo budlova lobo bokuba nodlame nje olubhedayo kwesinye isikhathi yabo, ngenxa yawo ama-drugs lawo. Umkhulu ayitshela ukuthi ngixabana nosisi wami yabo, hhayi mina ngithi ngiphuma ngiyabaleka mina manje, ngiyabona seyijampile umuntu uphuma le uphuma ukuyosho ukuthi ngikhona la ekhaya, kushayiseke lezi y'gubhu maziwa phansi. Umkhulu athi udakiwe-ke mfana wami, so manje uvele ubulale mina. Eyi plus mkhulu manje inkinga isenseyike-ke leyana, ikarati elinzima ongeke futhi ulithathe u-chance yabo, ngisho le amarabha lawa yabo le nto leyo. Uma ngifika nje ekhishini ngithi ngibamba umnyango, ngivula umnyango, hawe ma Nkosi yami umnyango ukhiyiwe, ukhiye awukho khona futhi la emnyango, ngixikizisa umnyango, heyi Nkosi yami, wabefika umkhulu caphuna umkhulu, wabesho ngempama yabo, ngempama uthi mkhulu, engishaya umkhulu la, ngiyavika-ke manje la, kuthi kusho impama la, ngithi uma ngigoba lapho kusho i-elbow lapho la emhlane, ngivuswa ngedolo khona lapho futhi ngivike la kumkhulu, ngishone ngaphansi kwetafula yabo, le tafula leli elikhulu nje, leli tafula leli elikhulu, ngithini libizwa ngani le tafula leli, liyiplango liba lide nje libe lingaka, leli ngathi lihlala ema-sitting room amatafula le, ngingene ngaphansi kwetafula lelo. Ngingena la ngaphansi kwetafula, ngiyabaleka ngiye edining, ngithi nakhona hhayi ngiyophuma khona. Ngithi uma ngifika edining ngithi ngibamba umnyango, hawe ma umnyango wakhona nawo ukhiyiwe nawo futhi, ayikho futhi nayo into engizoyenza. Hawe ma Nkosi yami ngizokwenza njani? Nangu umkhulu futhi la, naye akadlali, ngula nje kuphela nje, ungibulala ngesibhaxu nje kuphela, akakhulumi lutho nje kuphela, ungifuna ngesibhaxu nje kuphela. Ngizame ngidakhe umkhulu la edining, umfowabo wavike-ke, uvikile umfowabo, akafuneki uyingena yabo. Ngidakhe umkhulu, ngiphinde ngibhulukutshe futhi la ngiye ekhishini, ngifike ekhishini ngiy'tshele ukuthi yabona manje umnyango wasekhishini ngiyolwa nawo yabo le nto leyo. Hhayi ngifike ekhishini ngibambe umnyango, ngixikizise ngilwe nomnyango, hhayi lutho. Nangu umkhulu la abefika, caphu kusho impama, ngisabhekele ngisalwa nomnyango, kusho impama khona lapha abengicaphuna. Ngithi ngiyagoba ngivika isibhakela, isona engangizivika-ke isibhakela, ngenza sure angazi uma ngithola leso sibhakela saleya ndoda ngilahla phansi nje impela labantu bangifice la. Hhayi ngisifike lesi bhakela, uma ngigoba ngivika lesi bhakela kuzosho i-elbow ingivuse, kusho impama. Ngithi ngiyagoba, heyi kusho idolo khona lapho futhi. Ngidlula ngibale ngithi dining futhi, ngiy'tshele ukuthi yabona manje isicabha sase-dining ngiyolwa naso-ke manje. Ngifike futhi e-dining ngilwe nesicabha vele kuqhiphuke i-hand, ngisale ngiyibambe ngesandla i-hand lase-dining. Ngicabanga ukuphuma newindi ngoba vele amabhedi lakade awekho yabo, ngicabanga ukuphuma newindi kodwa ngibuka ukuthi ngiyayikhanyisa la ngaphandle, vele wonke umuntu la ngaphandle kubhekwe la ekhaya nje, la manje endaweni wonke umuntu uthi noma ehamba alokhu eqalaza la ekhaya ukuthi angabona mina, ngingaphumi newindi. Nangu umkhulu la futhi bengibulala ngenduku, ngiyacabanga nje bengishaya ngenduku ngifika yena manje izibuye ingqondo ukuthi mani, njengoba la edining ukhiye ungekho, uyasebenzelana nowasetoilet yabo, ukhiye wodwa osetshenziswa wase-dining nowase-toilet yabo, uyasebenza ukuthi uyakhishwa la ubuye ube ngalapha nje, wakhiwe ngala lokhiwe usetoilet mani. Ngizame-ke futhi la ukudakha umkhulu nje bengishaya nje umkhulu la engibulala ngempela ngesibhaxu. Ngizama ukudakha yena, ngidakhele umkhulu, ngimdakhe, ngizame ukumdakha, ngibhulukutshe manje ngiqonde etoilet-ke manje la ngiqonda ngathi uma ngifika khona ngingena ngiphushe umnyango, kuwuvala, wathi uyawuphusha ngangibeka unyawo phansi, ngangikhiya ngangikhiya. Ngathi uma ngikhiya, ngathi nje ngisagibela nje kusinki,
sengifaka unyawo ewindini ngithi ngiyaphuma ilwindi lase-toilet leli lincane, vele nami lapha ngisayidonqwane ngimncane ngingakabi nantshebe nje futhi yabo nje ngisayihanyana nje yabo ingane kamama ungibona. Hhayi khona lapho ngisafaka unyawo la yabo kuthi ngezwa kube kuvuleka umnyango la ekhishini, xaxaxa umnyango ekhishini, kube kuphuma usisi wami labo. Kuphuma usisi wami uthini, uthi mbambeni nangu u-Ande Baleke. Ngithi hawe ma Nkosi yami, nangu umuntu ezongibulalisa. Lolu nyawo lolu ngisalifaka kanje ewindini ngalibuyisela emuva ngilibuyisela ngaphakathi, ngisale sengilibambe iwindi kanje, ngaliphuma nje engathi ngu-dolphin, ngaphuma ngitshuza nje yabona into leyo ethoyilethi, ngaphuma ngitshuza tshu. Ngangibanjwe lento yewindi yayingidabula ibhulukwe la lesikhindi ichino sangiyigqokile yabe idabuka yona, ngangikhwela phansi ngiwa, babe ngilandela nobhaqa, ngangixosha obhaqa ngijikela endlini yami. Isikhwama sibangisathatheka ezinye izinto angiyi-emile ukuzithatha apha endlini yami. Ngafika ngisale sengithatha no-5 litre nje wamafutha u-5 litre lo ngijikela ngemuva futhi ngibala. Uma ngijikela kule mizi le ngemuva kwasekhaya ngiyophumela kulo mgaqo lo oyiringi lo engiqhamuke ngawo vele ekuqaleni. Uphuma lo mgaqo lo oyiringi, ngithi uma ngihamba la kule moyo, ngithi uma ngibuka lo mgaqo lithi ngisathi ngiyakubona, hawe ma ibutho elingakanani lithi lijaha mina lapho, kanti mina ngisala ngemuva, yilo lihambe ngomgaqo lijaha mina ngisala ngihlehle ngibe esithunzini ngapha lo muzi lo uyakhanya la ngaphandle ukhanyisile, ngihlehle futhi ngime ebumnyameni. Cha ngizophuma ngakuphi ngijike ngithi ngiyophuma kulo mgaqo lo okuyiwona omkhulu vele okhona la ngasekhaya, kuhamba kuwona amateksi. Ngihambe ngemizi le, ngiphumele kulowo mgaqo, ngiphumela kwenye indawo odala ekhaya, ngiphume umgaqo kwenye indawo la, ngigwele umgaqo la, ngiphumele kweminye imizi, ngipuje ngale mizi le, ngiyophumela kwenye indawo umgaqo osezansi nje omncane nje yabo lento leyo. Ufike nawo uhambe uphela ube yiringi, bengiphumele kuwona lowo mgaqo like ungathi uyi-passage nje kodwa mncane. Ngiphumele kuwona, ngithi uma ngize ngifike nje kuwona ngiphethe la mafutha lawa, ngibe ngibona lo mfethu lo kade ngihamba naye, kade ngilinde lapha esigubhini sikagesi yabo, uMonde. Ngibone yena uMonde, ngithi uma ngiqhamuka nje abejabula uMonde, hawe mfethu, hey awakutholanga, ngithi thula, uyangishisisa manje, yabo uthi uyangishisisa manje la endaweni manje, bazozwa phela yabo lento leyo ukuthi ngingapha manje, asabe yabo lento leyo. Mfethu sabe nginethule, sabe mfethu usinde kanjani, mina sabe soxoxa phambili yabo lento leyo. Sihambe wena mfethu sihambe, masifika lapha kwa-P, sifike lapha kwi-fast food lapha ka-Rich lapha ila safike sadayisa khona la mafutha lawa, dayisa khona la mafutha lawa. Cabanga nje mfethu, amafutha lapho ayabiza 5 litre wonke, dayisa u-50 rand, dayisa u-50 rand la mafutha lawa. Ngithola iwunga ewu-2 yethu le esifunayo, sasala sesicatshangelwa ngo-2 rand yabo lento leyo, sale sesicatshangelwa ngo-2 rand ukuthi sibe ne-down phela ngoba kuyadawuna phela futhi ngogwayi. Kushuthi khona-ke lapho hhayi, sihambe manje endlini, sesiya kunomfethu lo Ntu, sesibuyile manje sithini, sahleli nentombi yakho la, athi uNtu hhayi sahleli nemama la, kodwa yazi likhulu yabe sengikucelelile lapha eJariya yabo, ngambeka nje mfethu isitori yabo lento leyo, akanankinga yabo lento leyo yabo. Ngihamba nje mfethu ufihla ikhanda-ke ngimbekile njengoba nawe ungibekile yabo. Mina hhayi-kho-ke mfethu kushuthi singaya kuyobhemela khona, athi hhayi singaya kuyobhemela khona. Ngithi mina ekhifile sihlale phansi iqembu sobathathu, mina uNtu uMonde siyabhema lana. Ngithi mina Jariya, athi uJariya hhayi khululekani bafethu bhemani yabo lento leyo. Ngithi mina ngisho okay naye uyangicabangela naye ngesimo sokunje uyabona kunzima kumina yabo, ukusinda kuyehlela yabo. Hhayi sibhemela nabafethu, uMonde useyangichazela-ke la uMonde ukuthi hey ndoda yazi wena mfethu, kumenyeziwe lapha abantu baNkankumuzi lapha bephethe iy'bhamu. Ngithi mina nje mfethu wena usubanjiwe, ngithi mina ngiyibonanga kwayiyonke le nto ongichazela yona, ukuthi ithe isisteri imemeza manje abantu fast baNkankumuzi bephethe iy'bhamu, angibabonanga labo bantu, yonke le nto ongichazela. Nabantu engibabonile abantu bebaningi nje kuphela bey'tshela ukuthi bajaha mina, kanti mina ngisangala yabo, bey'tshela ukuthi bona bayijahela mina ngisangapha, mina angikho kude, ngisala nje eduze ngikamakhelwane like umuzi wesithathu. Uma uqala kulo muzi, umuzi wesibili, uma uqala kulo muzi ongemuva kwasekhaya ufike ube yiwona mase ube yiwona lo muzi lo engangiwona. Sengibona libutho elaligijima emgaqweni yabo, ngimchazela lo mfethu hhayi ayikho inkinga, ayihlale-ke nawe lapha sibheme, siqede ukubhema yabo. Hamba uMonde hamba uNtu ayibuyelele kubo lapho ehlale nentombi yakhe. Sale-ke nami lana ngiqhathisa usizi-ke manje-ke nabafethu laba abanye abamaphara abawu-3 labafethu laba la. uJariya bethi angikhiphe izinto la engizolala kuzona la embhedeni, engizolala kuzona la phansi, ngikhiphe la izinto ngidlala, nginikeze ney'ngubo ngidlale la phansi, bona balele embhedeni bathathu. Ngihlale la phansi ngijule-ke nami ngithule-ke, ngijule ngiyacabanga lolu sizi lami lolu engibhekene nalo ukuthi ngizolenza njani.
yabo. Uyafika vele nawe udoti we-suicide uthi vele ngiyocommit i-suicide, kodwa manje kuphinde kube khona lo ukuthi kwesingaki ngoba nasekuqaleni ngaphunyuka kuyona leyo nto leyo, yabo. Hhayi, ngicabanga ukuthi ngizokwenza njani, shuthi kuthele sekuwo-12 kanje iy'khathi, yabo, sekuwo-12 kanje. Imina phela la uqwashile, yabo, iredo nje iyadlala kodwa idlalela phansi iredo kahle, abafethu bayayixoxa la embhedeni, mina ngilele la phansi ngibheke phezulu ngiqhathise usizi, yabo. Iy'mpahla vele ezingikhumulile nganqena ukulala ngazo ngoba manje inanegazi, yabo, le nto leyo, khumulile iy'mpahla. Hhayi, khona-ke lapho shuthi nakhona-ke la, hhayi, imina phela umuntu oqwashile la, olalele yonke into, yonke imisindo ekhala ngaphandle, yabo, le nto leyo ukuthi kwenzakalani, yabo. Shuthi kwalapho ngizwe kukhona umsindo, wentu, uphi u-Ayanda? La bafethu bayayixoxela nje laba la, bezwa lutho wabona ukuthi zishaphi, ziyaphi, kwenzakalani, yabo, le nto leyo. Bayayixoxela laba bay'dakelwe iwunga, nami ngibambile impela iwunga, kodwa manje ayingibambile kamnandi ngoba ngisenkingeni mina, yabo. Hhayi, ngibatshela bafethu, angithi kuthula kancane, kancane. Bathule abafethu laba, yabo, le nto leyo. Mfethu athi wehlise iredo kancane, yehlise iredo, bathule. Bathi bezwe nabo, ngiyangqongqoza, bangalila nje emva kwethu, yabo, le nto leyo kanti yabo, le nto leyo. Bangigqongqoza, wentu, uphi u-Ayanda, yabo. Ngitshene lo fethu, ngithe fethu, ngiyahamba manje, yabo, le nto leyo. Athi kanjani? Ngiyakhululeka bra, ngivulele umnyango kahle, qabuka ngihasha-ke mina. Awuqala ucishe ugesi kuqala ukuze uma uvula lo mnyango kungabonakali ukuthi kunomnyango ovulekayo, yabo, le nto leyo. Mfethu ayikho inkinga, uyacisha ugesi bese ngitshela sicela ngivulele umnyango, awuvule kahle, iskibha, ijakhethe, obhaqa sengikubambe ngesandla, yabo. Gqoke nje lesikhindi sami lesi esidabuke ngilapha ekhaya ngibaleka nakhona. Abewuvula kahle umnyango mfethu. Manje ngiyaphuma, mangithi qala ngala, hawu, ngiyababona abawu-2 bamile, ngiyabazi vele abakhona la ngasekhaya, yabo. Ngiyabona bamile, yabo, shuthi bacashile, yabo, bacashele ukuthi ngingababoni mina. Nalo mfethu okuyena-ke owayazi la kaPhila kantu, yabo, le nto leyo. Wayazi la kaPhila, lo wayezokhandela la ugesi, yabo, le nto leyo. Lo wazi ngingafuni azi. Uyena lo, uyena muntu owafika waqondisa umuntu, yabo, ukuthi kungenzeka ukuthi ngila kaPhila, yabo. Wathatha abantu azobaletha-ke khona la, bafika-ke ngenhlanhla ngila kamakhelwana, ngikho la kulowo muzi. Hhayi, khona lapho mangithi qala, hawu, nalo bafethu bamile, ngithi ngiqalaza ngapha, akukho muntu ngapha. Mase ngiphuma kanjalo, phuma ngishona ngapha ngibaleka, kwabe kusho bona futhi kwathiwa nangu. Kwawukuthi-ke le ndawo le yakaPhila sengihlale kakhulu khona, yabo, ngiyayazi. Ngibaleka khona la, ngiwa ngezini, kodwa eyi, ngaqhuzuka ngavuka phansi lapha edastini ngawa. Kwasisaphazeka obhaqa khona lapho, uthatha iskibha nejakhethi, ngabona ubhaqa owodwa, ngabe ngawulahla nawo ngoba ngibona ukuthi ngiyamuzwa kunomuntu osemva kwami la oseduze. Ngishona phansi futhi nakhona, sho ngabe ngixhumela kwindawo eyiyo esezansi. Uma ngixhuma khona, ngixhuma ngesipidi futhi nakhona. Uma ngixhuma njengoba ngiyisivinini nje ngigijima ngibaleka, ngifike ngithaqazeke khona futhi ngivuke phansi. Ngivuke ngiy'thatha, kusale iskibha, ngisale ngiphethe ijakhethi kuphela manje, iskibha asisalile asithathekanga. Ngibaleke ngiphethe ijakhethi, ngithi uma ngisukuma nje ngibaleka kube kuthi futhi nala emva kwami ilo fethu lo kuyena lo oqondisa umuntu ukuthi ngilana, naye sasibhema naye iwunga naye, yabo, le nto leyo. Uyena ungihlele eduze-ke yena, wangiqeda ukugxuma nje la emva kwami, naye shuthi naye avuke phansi la edastini. Ngibaleka kanjalo bese ngiphethe ijakhethi kuphela la, ngiyabaleka. Sesihamba nje endleleni like ngazi like umhosha la ezansi, indawo kanje like sigijima endaweni ekanje manje mese umhosha la ezansi. Njengoba sigijima nje la sibaleka, ngibaleka nje ngivele ngiqhuzuke, uma ngiqhuzuka nje la ngindize, yabo, emoyeni, ngiflaye kancane emoyeni, ngithanqazeke phansi, yabo, ngathanqazeka nje phansi. Ila ngaqala ngayinikela, ngingathi ngiyayinikela-ke laphaya, senginjalo ngiyayisayireda ukuthi hhayi bangibambe. Ngizwa futhi la emahlombe ukuthi bayeza la bantu, yabo, la bantu laba baningi la bantu laba, ngiyasindelwa kwala emahlombe. Shuthi hhayi, njengoba ngiyinikela ngivuka kancane nje ngingasabaleki, ngithi ngivuka kancane, kube khona into ezangiqalaza emuva emva kwami. Mangithi hawu, Nkosi yami Jehova, uwile naye lo mfethu lo wayengihleli nje into encane, naye uwile naye phansi. Angiba ngisaloke ngisukuma, ngavele ngasala njengoba ngime endaweni nje yomhosha, ngavele ngasala sengiphenduka ngithi ngiyiginqa ukuthi ngirole. Iyona nto-ke lena eyangikhanda amadente, yabo, ukuthi ngirola nakhona futhi ngizama ukuvuka, ngangivuka ngangishona phansi emhoshweni, ngihlofa la ey'hlahleni, la ey'hlahleni, ngihlofa ngithi xhaphozini la.
emhosheni ngiyamuzwa naye la emva kwami hlafa ula sasiphumela kwimizi ngawo-4 room sasikhuphukela emgaqweni umgaqo ngazuthi ogwini yabo sikhupha kulo mgaqo sigijima ngawo-ke lo mgaqo ngibalela la emgaqweni yongijaha sikhanyiswa ama-street lights bayasibona la bahamba nabo lapha phesheya bayasibona inkinga thina sibabonile kumnyama vele uloku eshaya ikhwelo ukuthi babone ukuthi singakuphi manje futhi ngathi mangijika nje u-left umgaqo wawuthi-junction nje uthi uyaqhubeka loya ngasogwini uyozothatha u-right khona egwini yabo kulo T-junction lo uma ngithatha lo left ngiphinde ngibona iphasage la eduze ngithatha le passage nange-asal building iseduze nje komgaqo nje la kanje nale passage leli isekhoneni nje lo mgaqo ne-passage i-outside building ngifike ngingene kuyona i-outside building le ngingene kuyona ngithi mangithi ngingena kanje kugcwele iy'hlalo khona la ngathi ama-desk esikole yabo kunye imfikile nje kubekiwe khona la ngoba kwakuvalwe ngolesi la ekhethini yabo usugugile nawe usumdala yabo ngingene ngigobe ngishone phansi scroll ngiyohlala nje like ekhoneni la engihleli khona njengoba ngihleli la ekhoneni umgaqo nawo la emva kwami yabo lento leyo nali newindi la ingenamaglasi ekuyi-frame nje kuphela iphasage leli lapho la kuleli windi leli mina ngihleli nje la kuleli khona leli nawo umgaqo la emva kwami ngiyamuzwa lo mfethu nje ubefika befika lo mfethu uyadideka la ngiyamuzwa uyahamba ngithule mina lapho njengoba ngithi ngizama ukubamba nomoya futhi njengoba kade ngibaleka ngathi like umoya manje uyanqamuka yabo ngathi ngiphelelwe mangithi ngizama ukuwubamba ukuze ngingabanga umsindo njengoba ngihefutha phela abantu bala emva kwami ngibezwa abanye befika begcwala khona la bembuza lo mfethu uthi umshonisephi ngoba sikubonile phela ukuthi umbeka into encane yabo lento leyo labo ngiyabeza nje bayakhuluma yabo ngisho ngaphakathi uthi Nkosi yami ngihlale la ngiyabezwa baxoxe kufika imoto sho lezi abahamba ngazo bafike bapake khona la kulezi imoto lezi abahamba ngazo mayipaka imoto la la ngiyaqhubeka ngahlala-ke la yabo hayi mangihleli la ngikutsile ngithi ngisahleli khona lapho ngiyaphefumula ngiyabezwa bagcwele phela abantu la manje noma ungathi ngiphefumulela phezulu amapapa phezulu kade ngibaleka yabo lento leyo ngithi ngisahleli khona lapho ngibona into angingani noma kuyinyoka noma kuyini leyana ngihlale lapha ngithule uthi awe mankosi yami la ngizoshaywa inyoka iyeza nje lento iyasondela la kunyifikile phela kungcolile la yabo iyasondela lento ngiyayibutha Nkosi yami ngabeni ngithi hayi Nkosi yami siyomane ngibulala ngokuthi ngibulawe labantu laba abagcwele la ngaphandle hayi ngihlale vele ngithi angabusayibuka kwakuyibuka nje kwalento le ngihlale ngithi uma ngisahleli kanjalo ngithi ngiyezwa kube kukhona uqhamuka beshaya ubhusha uphansi ubhusha athi uyahamba esinda yazi uyabaleka lokho mfana mani yabo hayi ngithule lapho ngiqhubeke ngihlala ngithi hayi la angiyindawo la angiphumi nje la nangephutha elincane angiyindawo la angiphumi la ngiyoze ngiphume ngabo-3 labade ngithi ngizohamba ngabo lapha kalo fethu qhubeke ngihlale nje la ngihlale ngizwe nebhamuka akwazi ukuzizwa-ke ibhamuka ubonisa ngisho ukuthi manje ngazi noma kukhishwa amathopho noma kwenziwani yabo bekupaka futhi nezinye futhi iy'moto uzwe lapho abanye ngathi bangena ey'motweni kukhala iy'cabha ziyahamba hhayi ngiqhubeke ngihlale la ngithi abanamanga uma ngiqhubeke ngihleli ngezwa khala uhlofo uthi basakhona abanye basa-check-a la bayaqalaza la ngithi hayi banamanga angiphumi mina la angiphumi la ijakhethi isale kulesi gameko lesi nazi engiwe kusona-ke ukugcina la kade ngithi ngilahla khona ithemba ngiqimbile nje manje ngiqoke nesikhindi sami lesi esidabukile ngihamba nangey'nyawo nje futhi ngihlale-ke ngikutheke khona la ngiy'kuthele nami la ngikuthe njengoba ngihleli nje la ngiyacabanga ukuthi ngizokwenza njani labantu nami basakhona noma abasekho la ngaphandle ukuze ngiqalaze indlela phela manje ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngifudumale yabona ngoba phela ngiyagodola manje ngiyawezwa amakhaza ukuthi ayeza ngoba nezulu liqala nomoya liyakhemezela futhi manje la ngaphandle yabo nje kwaze u-12 ziyawo-1 nje kanje hhayi ngibone kuthulekile mina ngisezwa buhlofo yabo uma ngithi qala ngiyabo ngibe ngibona ikokoroshe lethu ngiyabo Nkosi yami cishe ngafa ngafela ikokoroshe ngiy'tshela ukuthi inyoka mina yabo kanti ikokoroshe lade ngathi lisondela manje kumnyama la lona manje likhanyiswa ile light encane yabo la amaphikalo vele yabo ayacwebezela manje ngazi ukuthi like ikhanda nje inyoka iyasondela kumina uma sengibheka ikokoroshe yabo njengoba sengiphuma-ke la ngaphandle la ngiphathazise nakuyona le ndawo la ngasekuqaleni kule ndlu engikuyona funa into ezongifudumalisa ngiphathazise ngithole ijezi elovini elinanopenza nje yabo lento kanti layigqokwe umuntu epende yabo lento leyo ngilivurivaye kabili kathathu iphaquzise kathathu ngihlala egazini
ngize ngihlale phansi ngidonse indawo ngibona i-pillowcase laphaya eney'qamelo eney'pontshi yabo, like isiqamelo vele isiqamelo yabo esidabukile yabo esiney'pontshi phakathi lezi ey'hliphukile. Ngifike ngihlale phezu komato ababephekiwe nje khona lapha ekhoneni, ngihlale kubona ngigqokise iy'nyawo zami la ngisuke ngifake nale v-neck wale jezi lo. Njengoba ngihleli la ngiyakotola manje, ngiyezwa ukuthi ngiyakotola uyangena umoya ngoba le jezi lengathi ijezi elikhroshiwe, still umoya uyangena la kumina yabo. Njengoba like umoya njengoba ungena la kumina, suke futhi khona lapho ngithi hhayi ngeke sukuma ngiphinde futhi ngiphathazise njengoba ngiphathazisa la kuphinde ngizothiwa nelinye-ke ijezi-ke leli likhulu nje like ngathi like liwu-polo neck yabo lento lingithunqasi nje nalo ligcwele i-dust, kodwa ngenxa yokuthi ayikho into engizoyenza yabo, kubi akusasizi manje ukuyitshena yini, angeke ungisebenzele manje linjalo lelo jezi nangaliphrovaya kabili kathathu ngilibhaquzisa just ukuxosha leyo dust leyo yabo. Ngangiligqoka nalo lelo jazi liwu-polo neck okuyilona ngathi mase ngihlala phezu komata-ke ngiligqokisa ngilethi la leli jezi lakhava lafika ngisho emaqakaleni vele ngathi liwu-polo neck, ngangilinyusa lihlala nala. Ngangihlala-ke khona-ke lapho ngihlala kwabuya phela ngibhemile phela kade ngibhema ngithi ngale yakhona iyaqala manje iyabuya lento yabo. Sengiyazi manje ukuthi ku-showcase ngeke bangithole labantu laphaya bengiqwashisa ukuthi ngiyazi ukuthi khona lo muntu oyedwa owaziyo laphaya ngempela futhi wahamba wayokhomba. Manje la ngathi kunoku-relax okukhona manje kodwa nakhona futhi ngiyasaba ukuthi nakhona ngisangathi ngihleli nje khona ngizwe sekuthiwa nangu yabo, ucabanga lapho sekuthi ngiphuthile kamnandi ngizwe sekuthiwa nangu yabo. Hhayi ngihlale la ngathiwa nje sengizumekile ngaphaphama ngoba sengizwa i-hoots yabo, sengizwa ama-hoots ama-taxi ngaphaphama ngezwa kuduma nemoto la kushuthi kune-Quantum elalibhakile khona la kamakhelwane yabo sesifikile. Hhayi khona lapha mfethu aphuma abuye iphume leyo moto leyo, hhayi ngiphume ngiqalaze ngibone ukuthi hhayi kushuthi sekuwu-3-ke manje yabo nje baqala ngoba kumnyama phela kusamnyama yabo lento leyo. Hhayi phume ngihamba ngey'nyawo manje vele ngigqoke leli jezi leli elikhulu manje lide ngathi lifike emadolweni yabo. Ngiqhubeke ngihambe manje ngiya la abantu abafike khona la kade ngileli khona yabo lento leyo. Ngihamba endleleni ngihambe ngibheke iy'mpahla zami khona lapha endleleni. Njengoba ngihamba nje ngiqhubeka nje ngiqhubeka nje njalo ngihamba ngiya kulaba bafethu laba, ngihamba la ekade ngibaleka khona. Mangifika la ekusale khona ijakhethi ayisekho, ngiqhubeke futhi ngiyobheka la ekusale khona iskibha la engigxume khona nalo mfethu lo kade ngihleli eduze kwasala iskibha ngathatha ijakhethi ngiyobheka iskibha nakhona asikho. Ngijike ngiye phezulu la ekusale khona obhaqa yabona leyo, kodwa ngize ngiwutshinga futhi khona ngingasawuboni omunye ngiyoqala zobhaqa yabo lento leyo. Ngangisaphatha ilaba i-3-line vele le-Adidas yakhona yayiyigugu-ke vele yabo, ngisho namanje vele isasesitayeleni yabo. Futhi wena mfethu hhayi ububhaqa laba hhayi angibatholi nabo, ngiyabona kuyavuleka khona la kunomuntu ovulekayo la ezansi yabo, omunye umfethu ekuthiwa uSulumane yabo, umfethu odayisa ama-fruits yabo, umfethu odayisa ama-fruits la ngakamatsutsa yabo. Kushuthi uSulumane la ngeke kuvuleke umnyango kuyena ngehle ngikaSulumane laphaya. Sulumane kuhamba kanjani? Athi showcase ndoda ekuseni kanje sithini kwenzakalani? Mina lutho phethe phethu. Awusho awabonanga abantu kade begcwele la izolo ebusuku? Athi ndoda ngibona abangakanani yabo laba bantu la bebephethe yonke inhlobo yesikhali ongayicabanga yabo lento leyo. Athi yabo nje lo muntu la kade bemjaha mawukuthi bambambile hhayi ufile la ekhona ufile. Ngithi mina usho kanje athi ufile, ngithi mina ecabanga Sulumane vele labantu bebejaha mina mfethu yabo lento leyo. Athi abebejaha wena, waqala manje angibukisisa bejaha wena bafa phela manje ngicopekile manje ngihuzukile manje yabo, nje kade ngihamba ngithanqazeka ngiwa yabo lento la nje ebusweni ngidentekiwa nomlomo uqhumile la engisacazeke khona phansi ngashayeka ngoba la kade ngithi ngiyayinikela khona ngiwa yabo. Angibuka kodwa uyabona ukuthi hhayi ngi-right. Athi ndoda yabo ndoda laba bantu baleka ngempela hamba la ngoba laba bantu ndoda bayakudinga ngempela laba bantu abadlali. Ngithi manje Sulumane mfethu awuyibonanga mfethu iy'mpahla nje mfethu, athi hhayi phela ebusuku ngiphumile mina ngibabonile khona kade bephethe obhaqa nje baze bangibuza ukuthi mina ngifunani ebusuku emnyango. Kukhona iy'mpahla nje zokugqoka iy'ngubo kade bey'phethe yabo lento leyo. Ngathi mina hhayi ayikho iflophu Sulumane bekuyiy'mpahla zami lezo. Ngithi hhayi ayikho iflophu Sulumane, showcase mfethu. Ngibe ngikhuphuka-ke manje ngiyaya kulaba bafethu la kade ngileli khona yabo lento leyo, ngikhuphuke ngiyakubona abafethu ngifike ngiqonqoze Jari
Awe Jari, manje ngincane ukuzisha igama sekuyakhanya manje yabo kodwa ilanga likaphuma yabo lento leyo. Jari angabi khona umuntu orespondayo yabo. Ngincane futhi nokuzisha igama ukuthi imina yabo ngithi hayi angibashiye kanjalo ngibayeke ngidlulile ngala kuntu. Ngqongqoze nakuntu, ngqongqoze nakuntu. Wentu nekuthweni akuyena futhi ngincane ukuzisha igama ngithi hayi ngivele ngihambe manje. Ngingakahambi yabo. Before ngibuyele emuva. Lesikhathi ngibheka izinto zami njalo. Ngibuye ngibheke ingqondo ukuthi ngihamba ngeenyawo yabo lento leyo. Yabo njengoba ngihamba ngiqalaza la kwakhona umuzi engibona kukhona umuntu ophuma e-toilet eyongena endlini yabo lento leyo khona lapho eyongena endlini hayi same time khona lapho ngathi ngiyoqalaza esitubhini awunabo obhaqa yabo lento leyo nabo obhaqile labo bhaqa labo yabobhaqa le nhlobo endala leyo bhaqa le eshaya ngobhozo yabo lento leyo ufaka ubhozo. Hhayi ngibabuka labo bhaqa ngithi akusenani thatha kunokuthi ngihambe ngey'nyawo seyongixolela umnyazi wabo wabathatha labo bhaqa laba yabo. Thatha labo bhaqa laba ngibagqoke labo bhaqa laba njengoba sengihamba-ke manje ngiyongqongqozela labafethu laba phinde futhi ngiyo-check-a noNdu lapha ngingamtholi ngivele ngidicide ukuthi ngivele ngiye ekhaya ka-Ari manje ngikhombe ekhaya ka-Ari straight. Hhayi njengoba ngishiwo ngiqhubeke ngihambe ngiye ekhaya ka-Ari-ke manje la sengikhombe khona-ke manje khona-ke sengiy'tshenile ukuthi khona-ke lapha ekhaya ka-Ari ngiyolihlanza nje iqiniso ukuthi kwenzakalani ngoba manje ngisukile ngakade ngibatshena kade ngifike ngenza nje ukuthi yonke into ihamba kahle yonke into inormal manje ngiyabona ishubile ngempela yabo lokhu kujahwa lokhu kwasebusuku bese kukubi ngempela into eyiqala nokwenzeka kumina yabo. Empilweni ngibone manje ukuthi hhayi angiqonde ka-Ari ngoba ngizofa ngempela ngifike ka-Ari ekhaya ngathi ngisafika nje ngifike nganasekhaya ifunde ngisathi ngiyangqongqoza ibivula umnyango ifunde ogwini sigqoke ne-uniform ibivula umnyango. Hayibo Ayanda ekuseni kanje kwenzenjani? Senithi ngibe ngiyivulela mina igate okwavele useyikhiphile ingidi ngivula igate ngingene endlini ngithi muphi ugogo nomkhulu uma wakhe nobaba wakhe lo kumina ugogo nomkhulu. Ugogo nomkhulu athi ugogo usedining yabo umkhulu usekamereni ngithi mina okay ayikho inkinga. Ngidlule uma ngifika ugogo ninjani? Gogo siyaphila yabona into leyo ngithi mina ayikho inkinga gogo. Gogo wathi yini ubekwa yini ekuseni kanje waphela iy'nsuku zesikole yabo lento ethi mina gogo kubi. Uyangibona nje nami akangazi phela futhi nangendlela engiyiyona yabo lento leyo kodwa nje nawe uyayibuzisa uyabona ukuthi kubi yabo ngoba ngisho umlomo uqhumile nginemhuzuko nje lana yabo nala esibevini yabo nje ngigugile ngisho emadolweni nje bangigqoke iskini ngigugile obhozo nabo baqhumile nje bathi ngiqhuzuka ngibaleka yabo uthi kubekwa yini ngimtshela ukuthi gogo sengivele ngakhipha iqatha yabo lento leyo. Athini ade udonse iy'buko gogo afake kahle iy'buko wathi angikuzwa kahle uthini kumina. Ngithi kahle kahle gogo engiqonde ukusho sengivele ngabulala umuntu yabo athi hhayi bo wahlale phansi manje ugogo athi kanjani yabo lento leyo. Ngimchazele naye sonke isitori up to Z kuze ngifike lapha ekhaya yabo ka-Ari yabo. Athi okay manje njengoba usuze wafika lana ubufuna sikusize ngani thini yini ade ukudinga? Ngithi mina gogo mina ade ngiyidinga nje ukuthi ningiphe imali ukuthi ngigibele ngihambe la eMlazi straight ngoba ngiyabona ukuthi ngizofa yabo. Kuthiwa hhayi okay ngiyakuzwa manje ngimbize umkhulu wakho. Ngithi mina ayikho inkinga gogo ngambiza kodwa njengoba sengitshene wena kufanele ukuthi naye sengimtshenile kodwa ungambiza afike nomkhulu naye angikhalele same naye ukuthi ngoba iy'nsuku zesikole lesini ubekwa yini la kwenzenjani yabo lento leyo. Hhayi nomkhulu ngimtshele ukuthi hayi mkhulu sekwenzeke kanje naye sengivele ngakhipha iqatha yabo mkhulu hhayi nawu ndoda kwenzeke kanjani naye futhi same ngimnabele isitori sonke njengoba sinjalo naye angibuze nathi okay njengoba sengihambe ngaze ngafika lana ngibona ngihlose ikuphi iziphi inhloso engiyihlose mhlawumbe bangisize ngazo njengoba sengila yabo. Bachazela ukuthi mkhulu kahle kahle njengoba sengila mkhulu bengizocela nje ningisize ngemali noma u-20 noma imalini nje ukuthi ngigibele ngihambe la eMlazi yabo lento leyo. Phela uma udinga usizo uyazi nawe ngeke ubale imali enkulu ufuna u-R100 ufuna obani yabo lento leyo. Nami ngizama kulalo u-R20 ngenzela mhlawumbe nabo bashayeke uthathe yabo banginike noma u-50 noma ubani ngoba ngizokwazi ukuthola leyo unga ngiphinde ngikwazi ukuthola nemali yethikithi yabo. Kwangenzeka kanjalo-ke kodwa-ke khona lapho ngiqhubeke ngihlale njengoba sengibachazelile bonke. Ngicela ukuyogeza la kugogo wathi ayikho inkinga naye futhi same angikhiphele ithawula futhi eli-right elisha naye ngihambe ngiyogeza futhi nakhona la ngiqeda ukuyogeza ngibuye ngihlale phansi la edining angilethele ukudla ngidle ukudla qeda ngicela ukuyolala ngihambe ngiyolala la ekamereni yabo. Ngiswishe la ekamereni ngiphaphamisa mhlawumbe like iy'khathi zoba
kuya ko-3 kanje iy'khathi ziya ko-3 njengoba ngiphaphama. Dining sekukhona umalume njalo osuka ka-M, yabo lento leyo, usuka ka-M, yabo. Ngimbone ngiqhamuka indlela engibuka ngayo ukuthi usexoxelwe yonke into-ke lo mama ukuthi kwenzakalani, yabo lento leyo. Hhayi, ekuqaleni before ngingakalali, umkhulu lo njengoba kade sengicela imali ube nako ukungangithembi, yabo. Wathi phela thina intsha yamanje sesidla zonke lezi zinto lezi iy'dakamizwa lezi ey'dliwayo, yabo lento leyo. Manje akathembi ukuthi ngabe lento engiyikhulumayo kuyena iyiyona okanye eyamanga, yabo. Wathi hhayi, uthi afonele umkhulu lo ngala la engenze ngakhona icala, yabo lento leyo. Azwe kuyena ukuthi ngempela ngiqinisile, ngimtshela mina mana ngalinge nje ubafonela labo bantu, ngoba bafonela labo bantu uzobona ngabantu sebegcwele la kwakho, hhayi ngisho amaphoyisa, yabo lento leyo. Wafonela labo bantu labo, kusho ukuthi ufuna ukungibulalisa, yabo lento leyo. Athi hhayi khululeka mfowethu leya, uma ngimfonela mina ngiy'buzela impilo, uma kukhona inkinga ekhona ngeke angangitsheli. Ngithi mina hhayi asimfonele, thola ifoni Brenda, adale inamba, mtshela ukuthi hhayi fake i-loudspeaker, yabo lento leyo, fake i-loudspeaker. Hhayi iringi ifoni, hhayi ayibambe umkhulu ngale, mayibamba ngale ikhehla. Hhayi babingelelane Brenda kamnandi, yabo, babuzane impilo kamnandi, yabo. Mese yasho-ke futhi umkhulu lo ngalala engenze khona i-case. Asho ukuthi manje sesisuke savelelwa inkinga, abuze lo ngala ukuthi yini inkinga yani, kwenze njani? Ethe u-Ayanda, yabo. Athi awuyini manje umzukulu wenzeni manje? Ethe u-Ayanda usevele wabulala umuntu, yabo lento leyo. Hawu kanjani nini, yenzeke kanjani lento leyo? Shuthi naye amchazele-ke, amchazele aze amtshele ukuthi yabo nje u-Ayanda soloke simgcina izolo ebusuku, yabo. Ufika izolo ebusuku la asimazi manje, abantu bayahlupha la bafuna no-Ayanda bathi thina siyamazi simfihlile, yabo lento leyo. Athi inkinga-ke le nibhekene nayo, yabo lento leyo. Ngithi mina asho ukuthi kunjalo nje. Wathi hhayi ayikho inkinga, nathi hhayi sonithinta uma kukhona esikuzwayo, yabo lento leyo. Bavalelisane kanjalo, yabo lento leyo. Athi hhayi ndoda sengiyakukholwa-ke, yabo lento leyo. Khona lapho-ke akhiphe lo 20 randi, angiphe lo 20 randi lo kamnandi, yabo. Nami ngihlale phansi ukuthi hhayi ayikho inkinga, yabo lento leyo. Ngihlale phansi ngirileksele, yabo lento leyo. Hhayi ngicela ithawula-ke yonke into ngigeze kube right yonke into, mese ngicela ukuyolala-ke, yabo lento leyo. Ngiphaphame sengiphaphama khona kuyoshaya ko-3 kanje iy'khathi njengoba sekufika umalume osuka ka-M, yabo. Hlale-ke khona lapho naye, hlale phansi nawe umalume, hey mshanami bekwayini la, owazi iy'nsuku zesikole nje lezi phela wena uhleli ngalena nje, yabo. Hhayi naye ngimchazele naye futhi ngimbeke sonke futhi naye isitori naye njengoba kunjalo futhi, yabo. Kuze kushaye ikhathi manje ngiyabona ukuthi sekumele ngihambe manje, yabo. Sekumele ngihambe manje, qale ngibavayelise la ekhaya ngibatshele sengiyahamba. Bathi angilinde umfethu lo wakhona la ekhaya, ingane yakhe ehlala, uma wengane yakhe uhlala ka-W, uyothatha ingane uyisa khona ka-W ingane, yabo. Ngithi mina no hhayi ayikho inkinga, ngimlinde umfethu aqede sihambe naye seka-W naye umfethu. Uma sifika nje ka-W, sifike nje sihlale phansi, sifike nje aka-W na sihlukane-ke njalo. Mina sengibuka isiteshi sengiyasibuka nje kanjena isiteshi la eLindo Kuhle isiteshi. Sihlukane khona la sehamba ingcosi yakhe, mina sengisiteshini ngidlule lapha ngaphansi ngishone ngale zansi lapha ngale kuthiwa ngakhona amathikithi. Ngithi mase ngifika ngakhona lapha ngiqale ngime manje ngaphandle manje, njengoba sengimile la ngaphandle kufika usathane-ke manje. Kufika usathane njengoba sengimi la ngaphandle phela nawo lo 20 randi ngiwuphethe, yabo. Nawo lo 20 randi ngiwuphethe. Kufika usathane manje, uRosta phela futhi nawe ukhona phela futhi uyabuya uRosta manje. Ngiyacabanga ukuthi ngenze njani la, mhlawumbe ngisangafika ngikhiphe u-10 randi ngipande nami ngisale lo 10 randi. Mhlawumbe ngisangalithola ithikithi lapho ngigibele futhi ngihambe, ngenze njani? Kodwa manje phela uma kuwukuthi ngicabangiwe ngisho ukuthi kuyangikhohlisa ukuthi angiphindele le kaPhini la engisuka khona vele kade ngijahwa khona, yabo lento leyo. Ngoba ngeke ngikwazi ukuya le lapha ngasekhaya lapha la engenze ngakhona icala. Ngicabanga ukuthi ngenze kanjani, hhayi ifike futhi ingilosi ingiphushe ngenkani ngihambe ngiyothenga ithikithi. Ngilithenge ithikithi, uma ngilithenga ithikithi liwu-8 randi kubuye u-12 randi stili futhi ngisaphethe u-12 randi. U-12 randi loyo ngisangabhema ngawo, ngisangahamba ngikubafethu laphaya kukhona umuntu ngimfice ono-10 randi ofuna ukuthi sibheme, sithenge isitrol leso sewunga sibheme naye, yabo. Kufika usathane manje uthi nali-ke ithikithi manje sengiliphethe 12 randi kusawupanda lo engiwuphethe, yabo. I-compromise le engisanga-compromise ngayo nami ngibheme nami, yabo lento leyo. Hhayi ngihlale khona lapha, yabo lento leyo.
ngihlale nje khona lapha yabo ngidedele igazi yabo lento le ukuthi ngikwenza njani ngiyacabanga yabo lento le hhayi ngithi ayifuthi futhi khona kula bantu laba la ematafuleni ngibe ngithenga ugwayi la ngithenga ama-chips amakhulu ama-Spookies yabo nama-Flyers yabo lento leyo ngithenge neswidi yabo lento leyo imali mhlampe yasala mhlawumbe kwasala u-R7 kwasala nje mhlampe R7 noma malini lapho nje ngoba lawo ma-chips ayengakabizi kakhulu oma-Flyers nani nani yabo. Hhayi kuyongena-ke manje esiteshini isinciphile manje le mali akusekho ukuthi ngingabhema ngayo iwunga manje yabo. Ngihambe ngiyovela esiteshini ngiqhafaze ithikithi laphaya ngiyoyihlalela phansi lapha ngilinde isitimela ngihlale phansi ngilinde isitimela. Ngithi ngisahleli nje lapho kukhala ingoma le eyi-PK nabo ngazuthi leya ngoma-ke ikhuluma nami straight yabo ingoma yayikhala ngoba ikhala ingoma ithi usumbulala umuntu kaJehova kodwa uhlala wazi ngeke uthole lutho. Eyi yabona leyo ngoma wangazuthi ikhuluma nami ngoba ithi lelo cala lakhe ulifica likhona yabo. Wangazuthi ikhuluma nami ngoba kwathi angikhaleke lapha ngihleli phansi ngidla ama-Spookies ngicabanga manje sengibuyisa kahle ingqondo yabo sekuyingakusasa manje olunye usuku lolu engenze ngaleli cala. Njengoba ngihlele kube kuqhamuka isitimela esiqhamuka ngala ngakomnyanto sisayojiya ngala eMila steshi vele. Ngibe ngisukuma sentime ngicasha ngiyongena emathoyilethe ngikuze ethoyilethe ngivale ngoba just in case makuthiwa khona umuntu wangasekhaya oyemlazi mhlawumbe ngoba makuthiwa uyangibona la angafona asho ukuthi u-Ayanda ngimbona la elinde ukudla esiteshini yabo. Ngathiwa mhlawumbe abantu sebevale khona lapha kamnyanto into enjengaleyo. Masiqeda le sitimela ukuhamba ngikuze futhi ngihlale la ngihlale ngenzela ukuthi kunciphe abantu ngike ngibalungu ukuze angeke uyindlela la ethi ngibona ukuthi sekunciphile ngiphume futhi ngihlale phansi ngisilinde isitimela. Sibuye lesa sitimela ngigibele kusona. Ngihlale likhoji elisegcineni yabo. Hhayi ikhoji elisegcineni sihamba nesitimela ngifike futhi e-Rosberg ngehla e-Rosberg kamnandi. Ngihla mnandi e-Rosberg ngihlale phansi ngiphinde futhi nakhona ngithenge ugwayi ngibheme ugwayi yabo. Ngithi nje ngisamile ngibhema ugwayi kube khona into zangiqaleza eceleni manje eceleni hawu u-anti lo yabo lento leyo hawu nangu u-anti umile lapha yabo lento leyo uyicofela ifoni yakhe naye yabo lento leyo uyicofela ifoni yakhe u-anti. Ngibe ngijikela ngala ngize ngiqhamuka emva kwakhe nje ngiqhweba. Uma ephenduka akhipha ama-headset efana nama-headset. Hayibo anti uqhamukaphi yabo lento leyo ngithi mina engisuka kude kakhulu anti yabo lento leyo. Athi yazi ukhulu wakho kade kubuza ukhathazekile ngawe uthi ngimfonele manje yabo lento leyo. Ngimfonela yabo ngifonela ukhulu yabo lo ozala ubaba. Ngifonela ubamba ucingo ethi ekhulungi no-Ayanda la yabo ukhulu ayecela ukukhuluma nami. Hawu ngane umntanami unjani? Ngithi hayi ngiyaphila khulu. Uphumaphi? Ethi ekhulu ngiphuma kude kakhulu. Ithi kade phela ngithumela nabafowenu la osithengi ngithi abahambe bekubheka lapho ngoba phela asisathembi manje yonke le nto leyo ngenxa yokuthi phela ngithi ngake ngakhomitha i-suicide nje yasekuqaleni yabo nje kade ngisho ukuthi ngake ngakhomitha i-suicide yabo ngatholakala sengilenge entamboni ngenhlanhla ngashona-ke njengoba ngisaphila namanje. Heyi kusho khona-ke lapho hhayi angikhalela kanjalo ugogo angibuza ukuthi ngiyaphi futhi ukhulu yabo ngimtshela ukuthi ngiye-Eklarote yabo. Athi hhayi vele inqamuka iphele i-airtime. Inqamuka iphele i-airtime kanjalo. Athi u-anti okay ndoda uthi uye-Eklarote kwenzakalani e-Eklarote? Ngithi mina ngiye kubaba omkhulu yabo njengomuntu owenza izinto zesiZulu yabo. Umuntu osikompilo yabo lento leyo mhlawumbe ikhona indlela angangisiza ngayo yena yabo lento leyo angazi nami ukuthi angisiza ngani. Ngiyacabanga phela ngazi ukuthi vele uma ubulela umuntu into ey'njengalezo yabo uyageza yabo lento leyo ne-stuff yabo into enjengaleyo yabo lento leyo. Nami anginakho ukuthi kodwa uyofika angisize ngani yabo. Ngicabanga uma ubulela umuntu uba nesinyama yonke lento leyo ithunzi elimnyama elihlala kuwena yabo. Ngicabanga izinto yakho ukugeza nje into ey'njengalezo yabo lento leyo angekuyena yabo. Kanti athi hhayi okay ayikho inkinga yabo lento leyo. Afonela ubaba omkhulu manje u-anti yabo. Mayemfonela ubaba omkhulu balibamba ucingo amtshele yabo lento leyo ukuthi ya Delani kunomuntu engiza naye lapho uthi uze kuwena yabo lento leyo. Qede futhi alivale ucingo. Ngivele ngibone mina ukuthi kusho ukuthi useyazi nobaba naye ubaba omkhulu useyazi naye ukuthi kunento ekanje into ekanje engiyenzile yabo lento leyo sebeyazi. Hhayi ayikho inkinga. Sifike isitimela futhi singene esitimeleni khombe eKlarote. Sifike eKlarote sihambe masehla nje khona sifike eKlarote station sehle sihambe kwala kujantshi siyongena siwele ujantshi la sifike lapha ekhaya. Masisangena nje ngabona ubaba naku nomala umuntu wakhe bamile nje bahleli phansi bayibukela phesheya. Ngiyabona ukuthi hhayi kucatshangwa ngami-ke mhlawumbe la ingqondo nje ingami la yimina umuntu abamcabangayo yabo lento leyo. Hhayi khona lapha hhayi ngehle khona masifika ekhaya
wafika ubaba ngazuthi like uqonda kumina bengitshela ukuthi hamba uvula ngale, hamba ungena ngale ekhishini uvule la, ngovula edining, ungene ekhishini ngibavulele la edining, bangene kuhlalwe phansi, nami ngihlalwe phansi, yabo babingelela negrand. Ubaba mese yangibuza ukuthi ndoda, ngoba iy'nsuku zesikole nje lezi ubekwa yini la, kwenze njani, yabo le nto leyo. Ngimtshele ukuthi baba uyabona nje kahle kahle sengivele ngakhipha iqatha ngalena, yabo le nto leyo. Athi ngithi mina baba njengoba ngisho nje sengivele ngabulala umuntu, yabo le nto leyo. Athi ndoda kwenzeke kanjani, yabo hhayi ngimchazele ngimbeke sonke isitori, yabo le nto leyo. Hhayi athi okay ngiyakuzwa, yabo ngiyakuzwa manje nje usuze wahamba-ke ndodana wafika la, uthi mina ngikusize ngani, yabo. Ngimtshele mithi baba wena njengomuntu osikompilo, yabo wenza izinto zesiZulu, yabo nto ngikholelwa kwizinto zesiZulu. Ngize la kuwena mhlawumbe angazi mhlawumbe ikhona indlela mhlawumbe ongangisiza ngayo ukuthi mhlawumbe ngigeze what yabo kule senzo lesi engisenzile icala leli, yabo. Athi baba ngiyakuzwa, yabona-ke okokugeza kuzothatha kude, yabo, long process. Into ebalulekile okuyiyona kumele siqale ngayo ndoda ukuthi kumele sizame ukuphuthuma indaba yecala, ngoba kahle kahle unecala manje nje ubonze lesi senzo lesi. Siphuthume indaba yecala, yazini ikhona impahla enganginayo lapha yecala, yabo le nto leyo ekhona ngale, yabo le nto leyo othi ngikubhekele yona, yabo le nto leyo. Hhayi unumber one iyasebenza le mpahla le, abejikela ngale endlini yakhe abeyibheka vele isiyihlahla isigayiwe nje kodwa yabo engafakwe iy'manzi, yabo ezomile nje, yabo le nto leyo. Qhamuke seyixukuze sezana kanje athi mfana wami unqokonqoko-ke lo, yabo le nto leyo. Hayi nami ngithule phela angikaze ngasebenzisa ngisho umuthi phela futhi, yabo le nto leyo. Angazi lutho ngemithi, but hhayi unqokonqoko yangichazela angitshela ukuthi lo usetshenziswa nelanga kanje nje, uyachaza nami no-anti bahleli la noma, yabo le nto leyo. Kushuthi-ke khona lapho-ke hhayi njengoba uxukuza umuthi mina ngazi ngamethe angazi ngawusebenzisa umuthi, mina ngichazeleke ukuthi lo muthi nami no-anti bakhona noma, yabo echaza ukuthi lo muthi-ke lo usetshenziswa ngeqhude, yabo le nto leyo kanjani, yabo le nto leyo. Udingala iqhude selikhulile kodwa elingakakhali, yabo selikhulile iqhude alibona ukuthi selikhulile kodwa lingakakhali lo msindo lo kikiliki, yabo le nto leyo lisakhalisa nje kulezi iy'nkukhu lezi ey'ncane kodwa lona selikhulile. Hhayi futhi sihambe-ke athi khona la ekudayisa khona iy'nkukhu ayikhiphe imali u-anti, yabo le nto leyo. Sihambe-ke sibheka-ke leyo ndawo silithole iqhude eselikhulile kodwa elingakakhali silithole. Athi hhayi leli qhude leli kuyodingakala ukuthi uma sengilinquma kumele linqunywe yimina, uma sengilidedela ngibheke uphiko oluzosuka kuqala, yabo ngenze le nto le. Hhayi nakhona futhi kwenzeke kanjalo, ngihambe ngilinquma uma sengilidedele ngilibone uphiko olusuka kuqala ngilithathe lelo phiko-ke ilona-ke esolisika semthani, amanzi vele aseyabifa emanzini sibe seliphutha semthani, sibe edonsa umuthi lo sibe selibilisa nomuthi la, umlilo vele sebewubasile abafana laba basekhaya, ukubilisa nomuthi semthani. Sihlaleke la ngaphandle sixoxeleke, siyayixoxela nobaba siyaxoxa kufika umfowethu omdala, yabo esizalwa naye ubaba oyedwa yena, yabo le nto leyo. Kufika umfowethu omdala uhlala eClarosa, kufike yena, yabo le nto leyo ebuyela emsebenzini, yabo. Fika umfethu naye la bafo hamba ngcono ngoba usukhona mfethi, bese ngikhathazekile ngawe mfethu, ngithi mina mfethu ngikhona, yabo le nto leyo. Hhayi siyayixoxela-ke la siyayixoxela, sithi sisayixoxela nje kanjalo uma ngiseqala egeyithini, hawu babe bengena abawu-2, yabo le nto leyo. Abantu bangakhona baseMlazi, yabo le nto leyo. La kade bengijahe nakaphiya kube ngena abawu-2, yabo le nto leyo. Lo omunye wakubo indodana endala kalo mama lo okuyena engamtshontshela imali, yabo ngize njengoba kuze kwenzeka lesigameko lesi esenzakalayo, yabo le nto leyo. Yabo nomunye nje ubaba oqashe khona, yabo le nto leyo. Bangena bobabili egeyithini, yabo bangibone futhi ukuthi ngiyababona njengoba bengena egeyithini. Phela akubiyeliwe la ukuthi like kubiyeliwe, yabo le nto leyo. Ngathini ile ndawo le lapha ngasegeyithini okuyiyona engathi idinga ukubiyelwa, yabo le nto leyo. Kwase kuba negate khona, yabo ngisangakwazi ukuthi ngiphume ngishone phansi ngala noma ngiphuma ngishone phansi ngala, yabo le nto leyo. Ngoba le ndawo ngala indawo engazithi iyehlela nje eyiwe engabiyeliwe, yabo. Ngibone mina ukuthi ukubaleka kwami la akungisizi. Abetheni ubaba ngibe ngitshengisa ukuba baba naba la bantu laba, abethi baqala sethi hhayi ungabaleki, ngithi mina khuleka ngeke ngibaleke, yabo sebewukankile vele umuzi, sebengibonile ukuthi ngiyababona laba kodwa still yabo abagijimi, yabo kusho ukuthi sebewusarawundile umuzi. Bafike la bahlale phansi
Hlale phansi bangibambe bangibeke izandla emuva bangibophe nge-cable tight ezandleni yabo, bethi akuhlale phansi yabo, bangihlalise phansi ngithi mina ngigoloza ukuhlala phansi kuze kusho ubaba athi hhayi hlala phansi nami bese ngiyahlala-ke phansi. Bakhulume-ke ne-time indaba yokucala basho ukuthi hhayi balivulile icala yonke lento leyo bazongithatha bona manje bangisa la e-Backton yabo lento le eMlazi yabo e-police station yabo. Ngithi mina lithi time ayikho inkinga mina angikhulumi lutho ngihleli phansi mina ngikhulunyelwe ubaba mina manje angikhulumi lutho yabo. Time ayikho inkinga hhayi ngingamthatha yabo, hhayi bebengithatha bawu-2 bengixaka ngapha nangapha yabo, behamba nami yabo. Njengoba behamba nami ngilibuka nje kanje ubaba ngiyambuka njengoba sihamba, ngiyambuka njengoba ngihamba nala madoda la ubaba. Sithi sesiyophuma egeythini wabethi ubaba manini wo, yabo bebema yabo. Fika eduze ubaba athi ubaba manini madoda ngoba nithe ngithi icala senilivulile, bathi bona yabo lento le. Athi ubaba hhayi ngoba vele-ke icala senilivulile amaphoyisa vele ayasebenzelana yabo ngoba vele icala li-on manje yabo lento le. Amaphoyisa ayasebenzelana asimise la e-police station yase-Maranhill, ibona abazobe sebeni-transfer-la eMlazi ila eduze yabo lento leyo. Basibona okay, mase ethi okay abanye benu abawu-2 bazongena la emotweni yami naye yabo lento leyo, ahlale phakathi nendawo omunye ahlale ngala ukuze ngibone ukuthi ngeke aze abaleke yabo lento leyo. Nina nonke-ke nizobe seniyasilandela thina yabo lento leyo, siya la e-police station e-Maranhill. Hhayi ayikho i-flop, kwenze kanjalo ngingene ngala emotweni kamnandi njengoba bangihlalise phansi iqala imoto ubaba uthi uyayidumisa ngitshele baba wo ngiqaqwe phela la i-cable tight le yabo lento leyo. Athi ubaba hhayi ngeke bakwazi ukuqaqa ngithi mina ayihambi-ke phela nale moto ngingaqaqiwe iyangithunya lento ibuhlungu la, iyangithunya lento ibuhlungu la. Phela basiwe amaphoyisa la bethi yabo sengisarendile ngiyahamba ngiyavuma pho ngiboshweleni ngoba bawona phela amaphoyisa bona ukuthi baze bangibophe nge-cable tight kanje. Athi uba hhayi bekezela ndoda ukuthi mina baba ayihambi le. Athi uyayidumisa athi uyahlehla vele ngishaya isihlalo sakhe ngibhanqa ne-steering yabo lento leyo. Hhayi babona ukuthi hhayi ngiyagoloza nalaba abawu-2 bethi ukuthi mina kwayini ngahle kancane, angithi ngihleli lana engigadile ngizoyaphi, ikuphi la engizoya khona, ibuhlungu phela lento ngiqaqeni la. Hhayi ngiqaqwe-ke yona lento lena mese ngithi mina hhayi sesingahamba-ke yabo. Hhayi iphuma imoto sihambe kanjalo yabo lento leyo. Hhayi sahamba sifike eMaranhill kamnandi-ke hlale iphumise emotweni yohlapha emabhentshini obaba bangigadile nabakhona la besho lo omunye wakhona abangena egeythini bobabili beya kulona iphoyisa belichazela libuze ukuthi umuphi lowo muntu, bangikhomba ukuthi hhayi nangu yabo lento leyo. Bese bengikhombile ukuthi hhayi nangu ngibe ngithathwa ngiyofakwa iseli ngale yonke leyo nto yabo. Then kamnandi hhayi kuvalelise-ke sengisela kwiseli le ngale le masela amakhona amancane ngoba laphayana eMaranhill akuyona le police station le enamaseli lawa akhiwe amakhulu, engithi lama-container nje lawa amhlophe ama-office abo lawa asenzeka kuwona lezi ndlu lezi ezimhlophe ezingama-container kungawona amaseli amakhulu. Kushuthi ngifike ngifika kuleyo ndawo nje ikopana nje yabo lento le i-square nje encane yabo engathi like ithoyilethi la emnyango lezi ndlu la ngaphandle yabo lento leyo. Hlale-ke kuyona-ke leyo ndawo yabo, ngihlale khona sengikhuluma nobafa kuyona la ewindini siyayixoxela nobafa yabo. Ngibuze ukuthi manje la bantu laba mfethu balethe obala lana mfethu, batshengisa into ukuthi baze bafike la eClarotha. Athi hawu usisi wakhe yabo lento leyo. Uthi hawu usisi wami, hawu uKiri mfethu akagcwali mfethu, naseMlazi mfethu ka-Q mfethu uyena futhi lo mfethu ongivalele endlini wayolanda abantu akafoneli ngisho amaphoyisa mfethu yabo lento leyo. Namanje futhi uyena futhi ozobatshengisa lana mfethu akafiki noma namaphoyisa-ke at least yabo. Hhayi ayikho inkinga siyixoxele nobaba ngithi hhayi bafo khululeka ungasaba ngimdinele phela hhayi intombazane yabo naye akazi lutho izinto ey'njengalezi akazi, uyaqala ukuhlangabezana nesimo esinjengaleso yabo. Khona lapho vele ikhona leyo anger leyo ukuthi u-sister akagcwali yabo lento leyo. Hhayi khona-ke lapho hhayi sahamba isikhathi lapho wayengafuni nokuphuma-ke usisi wami yabo emotweni yabo nto, bengafuni nokuphuma emotweni ahlala nje emotweni baze bahamba babemove. Kushuthi wayenqena kona lokho ukuthi ngizombuka kabi mina yabo. Vele ngambuka kabi vele lapho ngacabanga kabi akubanga right ngaye. Kushuthi khona lapho isistera nje ayizi lana njengoba ngila manje kwa-EMaranhill isasemotweni ihleli khona ngazi shuthi ishawa amahloni ukuthi mina yabo mhlawumbe ngizophatheka kabi noma ngizodinwa ngiyibone ukuthi iyona vele eletha abantu la eClarotha yabo njengoba sengila eClarotha. Khona-ke lapho ngoba vele nomuthi owecala ngagcina ngingawusebenzisanga njengoba sisila e-police station yaseClarotha sixoxa nobafa nje siy'xoxela ngila kwi-container la ngaphakathi ngivalelwe leli gobho leli leseli yakhona
sixoxa nesewindini yabo. Kushaya isikhathi-ke manje sokuthi bathi sebeyahamba-ke manje sebeqedile yonke into yabo, wathi ubafana naba la bantu bayahamba, balinde ukuthi bahambe kuqala yabo le nto leyo. Yabo kungathi bayahamba la bantu nawe ubavalelisa bayahamba. Ngithi ngisahleli khona la ngihlala, hawu ngithi sengiyeza ngizwe sekukhona okhulumayo futhi kula bantu laba okuyibona labo ngazi ukuthi bahambile, okuyibona bahambe kuqala phela kade befike la kwaSanti yabo le nto leyo, abasuke eMlazi yabo. Hawu ngizwe sekukhona okukhulumayo lapha ngizwe iphoyisa lithi hhayi cha, khululekani yabo, njengoba esela usesezandleni zabomthetho yabo. Athi lona hhayi phela thina vele siyakhona eMlazi yabo, manje masicabanga sithi asinenzele izinto zibe lula yabo le nto leyo, asinenzele izinto zibe lula ngoba vele semlazi sosale sesiyomshiya lapha kwi-police station yabo le nto leyo yakhona lapha eBhekthemba yabo. Hhayi iphoyisa linqaba la lithi hhayi khululekani nina seniyohlangana naye enkantolo yabo, njengoba esela sesezandleni zabomthetho. Ngisho ngaphansi ukuthi Nkosi yami bayangidinga bona, bayangidinga impela yabo, bona bangidinga ngenduku, bayangidinga noma bazongibulala noma kanjani, kodwa bona uyabona ukuthi bayangidinga yabo, abagculisekile yabo le nto leyo. Hhayi khona lapho hhayi ngizwa hhayi ukuthi hhayi bayahluleka bahamba, ngisaleke ngihlaleke la naye ngithiwe futhi sengibizwa la kuthiwa ngiya kaNdengezi yabo i-police station kaNdengezi. Ayikho inkinga, ngihlale khona la bizwe thathe ngifakwe evenini ngiswe kaNdengezi, ngofakwa emaseni yaKaNdengezi laphana-ke ngathi ngifika khona engacishe ngafakwa nentombazane eselini yabo, ngathi ngingenile nje eselini angikakayiboni nentombazane yabo, kanti iphoyisa liyayibona yona yabo. Ngiyangena nje mina nginakile ngisaduma nje ukuthi Nkosi yami ngangena kule ndawo. Hawu selithi mana ima woza la selilunguza malithi mina ngiqalazile phela ngala esayidini yabo, ngingena nje mina ngisabheke phambili ngabuka la phambili la engena khona. Uthi mana maliqala intombi lithi hayi hey buya ndoda, hey ngeke kuvalele la khona umuntu wesifazane la. Ngisho ngithi hawu Nkosi yami sengicishe ngavalelisa sengicishe ngayivalelisa le nto kamnandi. Hayi khona lapho futhi hhayi ayikho inkinga, ngiyofaka kwenye iseli ngiyafela. Hhayi khona abafana-ke bangakhona-ke la koNdengezi yabo le nto leyo, bakhona ngaphandle umuntu oyedwa nje engathiwa emdala khona futhi angihlangabezana nankinga yabo le nto leyo. Kufike nje kwayilalela kamnandi kwakuthi bona bangakhona lana, bavuka ngakusasa futhi bayobingelela enkantolo yabo. Ngahlala-ke mina la ngahlala like kwaze kwashaya u-2 ngingadlile yabo le nto leyo, ngingadlile like kusukela izolo futhi yabo. Bengigcina ukudla ekhaya ka-Ari lapha izolo yabo, ngoba kwaSanti ngifika ngidlanga yabo. La kaNdengezi-ke umuntu azange aletheke-ke lokudla kwakhona lokhu yabo, kufika ngoba ngahlala kwazi kwawu-2 abaseshi bafika like la ngo-2:30 kanje kwaraphasi yabo. Sebezongilanda bengisa le eMlazi la eBhekthemba la vele icala lalivulwe khona yabo. Yabezwa nje bayamemeza yabo, bayamemeza lo munye uthi hey ngoba uyagwaza lo ngibale ukuze ngibabone yabo beqhamu akhiphe isibhamu ngoba uyagwaza lo, ngifuna ngikwazi ngibambele naso isibhamu yabo. Uyazi vele ukuthi ngiyamuzwa yabo le nto leyo. Athi mabevula la khici hawu mfana omncane kanjena kanilona futhi yabo. Labo vele ngithi ngiyiqashana vele ngimncane yabo, ngisayintengeko. Hawu mfana omncane kanjena kanti futhi lona wena ukuba igama lakho yabo, ngisho ukuthi ukuba kuthiwa uyena ngempela, hhayi uyena ngempela kuthiwa woza la Samba yabo le nto leyo. Ungakanani lo muntu ombulele, ngisho ngithi hhayi mdala kunami yabo kakhulu yabo le nto leyo. So hhayi Sambe ngiboshwe ngozankosi ngifakwe khona la behamba ngegalofu elimhlophe yabo, ngingenela kwigalofu isithi elimhlophe. Sihambe nabo size la eMlazi, sifike-ke khona la eMlazi-ke ngena ngifakwe eselini lapha, yaphinda ngibuze futhi umseshi efuna ukungibhalisa i-statement yonke le nto leyo. Qeda ngidedela ngibuza ngikhala ngani, ngifuna ngimtshele mina ngilambile angikaze ngidle yabo, ngilethele ukudla lapha ngidle ngiqede ngiyovalelwa lapha eselini, ngivalelwe ngedwa futhi nakhona eselini khona la eMlazi. Ngihlaleke la eselini ngedwa, ngihlale kuze kushaye ikhathi sekushaye u-6 yabo le nto leyo, sekuzoshintsha i-shift vele yawo amaphoyisa ama-SAP, sekushintsha i-shift yawo khona la e-police station. Kufike-ke leli selizo-check-a-ke eselizongena manje, lifike seliya-check-a lizosibala phela vele ukuthi iseli neseli bangabe sisaphelele yabo, kusanjengoba kubhaliwe yabo. Nami yaqala mayefika la uzikhona bala yabo,
ngibe ngivela ukuthi ngikhona. Athi wena kuphela la, ngithi mina athi hey woza ndoda akwazi ukuthi umfana omncane kanje yabo lento le angahlala yedwa lese hey woza. Athi hayi ngamanye uyohlala nabo laba abadala yabo lento le angikhiphe khona engifaka abanye abafethu abakwiseli njengathi segcineni. Fake kuyona ngingene kuyona leyo sele ngihlale khona ngifice nje abafethu nje nelinye ikhehla leli libhebe limboza abafethu babeyiboshelwe insango nje nabo yabo lento leyo lapho. Ikhehla sengiyakhohlwa ngathi liboshwe i-assault ikhehla liboshelwe i-assault libheme limboza lona. Hayi ngihlale nabafethu lifike ivisitor labo kwamnandi. Oh before njalo ngihleli ngisangedwe seleli phoyisa leli lalizoshintsha lingi-check laze langibuza ukuthi mina no-Ayanda Shezi ngathi mina lathi hhayi kade kufike uMakasibanibani yabo lento leyo yona ifro yakwalo muntu lo engimcishile kade ezongibheka la yabo lento leyo. Ngabuza wathi hawu theka ngikutshene ukuthi uyakuthanda yabo lento leyo ukhululeke. Ngasala naloyo thasha uthi Nkosi yami kodwa yaze yabuhlungu lento ngashona uvalo futhi selithanda yabo lento leyo. Ngoba manje angazi yabo angazi ngoba uyabazi abantu ukuthi ba-capable ukwenzani. Mhlampe lo ngiyakuthanda mhlampe khona into aseyiplanile khona into aseyihlelile ngoba angimazi ukuthi u-capable ukwenzani yabo lento leyo. Bona angimazi umama okholwayo kanjani yabo into enjengaleyo yabo. Hhayi hlala la nginaleso stress njengoba sengifake la kulaba leseli-ke laba abanye abafethu-ke sengihleli nabo-ke manje hle nje abayixoxele kuyabuzwana-ke vele lana-ke uma ufika-ke yabo lento leyo bayixoxa bangibuza futhi ngiboshwe yini vele ngihamba ngibatshele ukuthi ngiboshwe imede bakhayoyo imeda bayiboshelwe insango bala bafike babe u-3 beboshelwe insango nekhehla elaliboshelwe i-assault yabo bakhala ukuthi imede ndoda uncane kanje yabo lento le intwana yami ngithi mina hayi khululekani bafethu mina nje sengivumile vele yabo ukuthi ngivumile mina ngeke wesivile ngiyakhona anginadabu lapho yabo lento ngiyayiqalela nokuboshwa futhi yabo lento leyo njengoba ngizokwenza inkinga ngaleli icala lengilenzile yabo mina sengivumile nje ngeke wesivile nina nje ngiyabe mhlawumbe niyojika lapha enkantolo bese siyobingelela khona. Hayi sihlaleke khona nabo laba bafethu bafikelwa amavisitor kamnandi ingene insango yabo lento le ingene insango ngavela abanye ngathi bawomeshenta kwabanye abawu2 ingene insango la sibheme khona insango la sibopha ngalo-ke leli phepha leli lama-rights yabo lama-rights la onikwa wona yilo leli sibopha ngalo leli phepha leli sibheme khona la sibhemise nalo ikhehla leli elibheme imboza sibheme sihlala hhayi buse futhi kube ngakusasa siqhubeke sihlale futhi bese kungena omunye umfethu kusasa intambama nje sekuyingakusasa kungena omunye umfethu ungena yena uboshwe i-rape oyikhulile-ke naye kunami yabo ikhulile emdala nje kunami ingasoyikhulile emdala nje kunami. Uma engena lo mfethu lo angene afike ahlale phansi angabingeleli ayithulele nje yabo lento le kube khona umfethu kulaba abawomeshente abawu2 laba engibaficile vela athi awu yini ndaba manje wena mfethu wavele wangena wathula nje wangasibingelela yini ukuphi inkinga yakho ayithulele nje lo mfethu angaphenduli thule nje lo mfethu isikhathi angaphenduli ayithulele lo mfethu angaphenduli kuthi la sebembuza khona-ke emva kwesikhathi bese ebuzwa yilona nje alikhehla ukuthi mana ndoda wena yini-ke kuthatha yakubeka la yabo ngenxa yokuthi ikhehla akaphendule yabo lento le asho ukuthi nakhona futhi angaphenduli avele aveze iphepha athi kube uyazi madala wayileyo nto angiyazi yabo lento leyo lento angiyazi nathi masibuka nathi iphepha lama-rights i-rape le ndoda ingene nge-rape la lazi lanzima icala ngibone-ke mina ukuthi hhayi yona ndoda-ke lesohamba nayo-ke lesewesivili-ke laba ngiyababona laba vele bayijikele enkantolo laba bona yona ndoda esihamba nayo-ke le ngiyibona iboshwe icala nalo elisondele naleli lami i-rape mina imeda mina yabo ngibuza umuntu esihamba nayo basho nabo baqale babone-ke nabanye abafethu hayi indoda i-rape washo ukuthi ingakho inganqubuzene kanje plus futhi ithi ayiyazi le rape le ingakho ingafuni ukukhuluma le ndoda hhayi ayikho inkinga hayi kuhlalwe kanjalo kuhlala kusho ngakusasa-ke wena mfethu ukuthi sekumele siyobingelela-ke manje sifika lapha kuyobingelela kufika omunye umseshi futhi yabo mayefika lo mseshi lona yena ufuna ukuzonginqisela manje icala le-theft yabo lento icala le-theft ngoba ngithi phela kuze kwenzeke icala ngangishontshela imali phambilini njengoba efika lo mseshi ufuna owesifazane yabo owesifazane nje empofu yabo lento umama nje isidudla yabo ufuna uzonginqisa icala le-theft futhi angiginqe kulona lelo icala lelo mase ethi angibhale i-statement ngithi mina ngiyokhuluma enkantolo yabo lento leyo ngiyokhuluma enkantolo
athi hey wena ngithe bhala i-statement, ngithi mina-ke athi ngizokushaya ngempama phela, ngithi hawu ngishayelani ngempama phela, sengiwafundile ama-rights inkinga, yabo le nto le, yabona lapha ngabhayiziseka, yabo le nto le, i-statement ngasibhala kumsishi, yabo. Unginika ama-rights nje emva kwe-statement, ngifunda mina ama-rights nje, i-statement sesisibhalile, sengithola ukuthi hawu i-statement, kanti unalo ilungelo lokuthula ukuthi ungasho lutho, yonke into uyikhuluma enkantolo, kanti yabo mina sengisibhalile i-statement. Kulo mseshi-ke lo ngiyanqaba-ke, uzofuna ukungishaya ngempama, ngiyanqaba ukubhala i-statement yabo kuyena, hhayi. Waze wagcine futhi e-give up nje, kucace ukuthi kubizwa igama lami manje ngapha ngiyabizwa, ngangibizwa lapho ngangingena ngaphakathi lapha, ngamshiya kanjalo. Ngishiya kanjalo, wathi usazongibamba ngamshiya kanjalo. Sikhuphuka sayobingelela laphaya, ngabingelela kamnandi, ngabuza amagama, yonke lezo zinto lezo. Ngangumuntu nje like oy'nikelile nje vele ukuthi mina vele kubi nje kubhedile, kwathi uma ngiqeda ukubingelela kuthiwa ibheli ngisazohamba ngashaywa nge-reminder ukuthi ngibuye ngizothathela ibheli, yabo le nto leyo. Hhayi, ngashona phansi, mese ngishona phansi-ke manje usitiyezi-ke manje, kuthiwa stairs, uma kuthiwa stairs, hhayi wezivili le, yazi nje ukuthi hhayi ekhaya elikhulu wena, uma kwathiwa stairs azi ukuthi hhayi ubhedile mfana, akanabhedi-ke lo, basuke besho-ke ngapho phakathi lapha emabhokisini ukuthi akeze, bakulindile ka-stairs ukuthi ubani lo, sebezwile phela nabo, uma kuthiwa stairs bazi ukuthi awukhona ozayo, khona ozayo, asazi uma kungekho osaphumile kubona kule nkantolo zabo, bacabanga bahalela onyuwani, bahalela thina esifikayo, yabo le nto le, sey'fikelayo esingazi lutho. Hhayi mina vele ngangiy'dedela igazi ngoba vele ngangiy'bhemela ihhunga, vele ngihlala namaphare, abanye beboshwe bephinde bephume benako ukungichazela ngejele sometimes, yabo Masihleli, yabo. Kona futhi kakhulukazi njengoba sekusondele kwenzela isigameko lesi, ngangisengihlala nabafe bengichazela nje ngejele kakhulu, ngazuthi basebazi ukuthi sengizoboshwa, khona sengizoyenza ngiboshwe, yabo, ngoba kwenzeka nje like kanjalo, yabo. Ngifika nje la vele hhayi sekukhona izinto ey'ncane engizaziyo zakhona, yabo, ukuthi hhayi ubehave kanjani, yonke leyo nto leyo. Hhayi uma ngifika lapha hhayi ngingena phakathi kukhona omunye umfethu nje, yabo, sengikhohlwe igama lakhe, ukuthi awuba wemfishane nje kodwa, yabo le nto le, 26, yabo le nto le, iy'mfanelo zakhona ukuthi umbona ngathi lo mfethu lo akekho mdala, yabo le nto leyo, kodwa sinqamukile leya ndoda yafa ngempela, yabo le nto leyo lapha ngaphakathi, yabo, ayidilike amaphoyisa ayishaya ngempela, yabo. Uyabona ukuthi ayitshenwa umuntu la, ibhemela ihhunga yayo futhi clean, imnandi, iqondile, ifake ngisho i-sneakers, yabo, ifake no-skinny jean brand nje, iqondile nje yabona, kodwa usuka khona le wesivili, yabo, nabo bezoyi-attend-ela icala usela la, yabo le nto leyo, naye seyishawe nge-reminder wabuya wangena la ka-stairs, yabo le nto leyo. Hhayi ngena la, uma ngingena la hhayi baqale-ke manje, hhayi 2-7 bathi, yabo le nto leyo, hhayi khona nami lapha, hhayi ngitsheniwe phela vele ukuthi hhayi ndoda ungabhayizi ungenzi.